Karibu musiaisia wa Mutongoi TV na mwithukisia wa Mutongoi FM thini wa kilungu cha Îkûmbî Siasa otondo twika kila wachumwa etina wa mauvoni na gwikwatikana watinda nesa kwa ala twafika kanisani na gwikwatikana twathaitha nesa ala twethi wa buyani gwikwatikana twabukomone sana ima sane mavikayu ala twitha twikwa manava thini wa Îkûmbî Siasa na twasia Îkûmbîni kwithia wa mausio maingi tulikavo tukatata kuungula na twesa umala twina kindu twalikavo masata eli tuyaiwana kindu tutonya kumala nacho kindu kina utethio na yu munthini wa chumwa matuku atano mwezi wa keli mwaka wa 2023 na wesondo twikava Îkûmbîni Ûteti ni wende na kwithwa ukilite muno na yu munthi enda tuze maundu meokonia Ûteti na Maendeeo tukwatanisye vamwe tumanye twakona nzie ino ya kiuteti ni tukwata Maendeeo kana twekala ngaleko ino ingi ni tukwata Maendeeo kumunthi twitha twinene yulu wa Ûteti na Maendeeo tete kulone maundu ala methi wa maikiteka umuthi niweyonea ita twisio sio kaingi mwi wa 8 mwaka mubitu siasa siende na kukila kana kukwata mwaki kila muthenya muno mithenya ya wachumwa kwithitwa na siasa siethiro simbi muno ngaleko ya azimio na ngaleko ya Kenya kwanza wethukisia azimio monde baka mukonji ne wewe masingala mabigana kwicha wethukisia President Ruto nake Eva yarwai ne wewe masingala nake wabigana kwicha maondo asio ndetu emanene ya vai Îkûmbîni ya siasa na aku we musia hisia uyete woni waku kwisila ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatendevi ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatendevi na inde ndeni wa mitandao itu Facebook ni Mutongoi TV na twi imwe kwa imwe kana live ndeni wa Facebook ya Mutongoi TV ndeni wa page ya Mutongoi FM na ndeni wa page ya kwa ERASTUS kithuku NZOMO na page ya Îkûmbî Siasa ife ni Mutongoi TV isune Facebook na ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @ERASTUS kithuku na hashtag twitumia Îkûmbî Siasa na vaya YouTube na tuyemo kwa YouTube Mutongoi TV Stock FM official endo subscribe tia utumani wa kuvau engwithwa ndiwona na yuni ukuleti ate watetosisya vaile mbetana itwa ukamba magavana onde 300 mavikite na kutwesila kana mome kwatiana na serikali kuvikia na kuthukuma NND nikenda makwate Maendeeo na kiwasisya party leader wa magavana asu ulani mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka musali ni wambe kutongwa nisya na Raila thini wa maandamano Raila valokwetekana ndeo tambwa Ruto tawe president na likile utongo ine kwanza ila itailete ndongo isi azimio siende na kuliana na kiu na magavana maitimo tukoma na serikali mutula nune uyatase kana ndakinyama andamanoni ete woni waku watetosisya weonai magavana kana NND maila kwatia magavana mathukume na serikali kana maila kwikala ulei otono ndongo ya chama chawe pe kwendekelia miaka 5 timbingi maoni maku ni manenge twenda ya muno na umunthi kwi simu ku akunima simu kwa ndaya no tweka tuambia kuosa simu ni kuthesya wase wa TV kana radio na weko na simu twiwonenesa uyite TV ya kuvasa kana utheti etwa commute umutite TV ya kunikenda wesethia ni wete woni waku na netwa kwigwa kwi Îkûmbî ya vingo kayu tulikevoithio nthe tumevona musakwa nini senesa twikosa kindu ki cover deliver ninyi ERASTUS kithuku NZOMO AENI makwa ni mavikie onthe otondo kuona yune ndo manenga mwana awesethia nima kutumusia na nitwambia yes tikaribu muno Îkûmbîni Siasa na ine ndiambia babe mheshimiwa ulani mugeni ni mweni kwa Îkûmbî Siasa ende ti mweni ko karibu sana mheshimiwa iwe we muthoche ba Îkûmbî Siasa yune anakonenga mwana tumusie nende kwe musese wako na savale wambe ndakwisi anye nenda mundu we mwene akiweta niwe thank you ERASTUS kanambe kwa samwana nambe kukethia andu maitu mokamba guonthe na Kenya onthe kwa jumla nyendeta wa Jackson NDAKA ninyi MCA wa TALA ward nonye deputy majority leader wa mbunge ya Masaku na no munde na tembelee Îkûmbî ani kwaje program thitha inzio thank you very much asante sana na karibu muno Îkûmbîni kuwazezia muthoche mheshimiwa NDAKA theni wa Îkûmbî tusonge vamwe kwa vamwe yes my brother wina mo niwo nina mo na kwiyo tondo la muzumbe wa imwe kwetwa Solomon wanenie ibukune yake ya mutabani 3 siathi na mabinda sibanga wanenga hii na wino niwo wona tuitanije twazianga ya bingo mwanonge yes tikethwa Îkûmbîni na yune na mubeano ndu ngai no abingwa mwanonge
na wetha we yacia mathoche mheshimiwa ona itu ta panelist utonti uthoche mheshimiwa ewe muthoche ni program zio ya kumbi. Yes. O kawaida otondu na asia ninye wenyu friend MBATHA FM oguo kuigwo manthite no wone manthitwe no asia isia peka imwe ngudete simo mbingi muno yana kumwingi theta Chris wa kanesa engula jendi na ndieba na nozio asia isia kwetha maitu mantha tuko ujutwe ba. Yes. Ni kwate twi Mutongo TV na radio. Yes. Kondo abata wa Îkûmbî na ina thocha asia maitu na education Îkûmbî undu tulika hapo tuizikana tuyumaluka nitukumaluka na musakwa no woto ulika hapo tuizi na muye no nyola mutaalamu wa Ûteti na utongo yutona kutabia une kwimbua kana kwizua na yune twalika tunaenda maundu azune ka tumane une kwijau ko kwa moko mabingu kuni na thocha kala umwe. Asante. Mbua kana sua ya siasa. Karibu sana tena mheshimiwa. Kwa hiyo kwa muno sule zutinga ni munoko. Karibu. Na kwani ngutungia ngai mubea na nundu wa muthano wa mundi kuvika bandu ni ba kuvika kipindi nikicha Îkûmbî ya siasa nikatukavikie kunena ni emwe kwa alamu tambisi nita mushimi ya MAEKE ninye MCA ula munyube kuma Kalama ward ila ithaye kuma sako na ndiatonga mubea na negwa moyo munene nundu wako ukabatu nena nyei. Asante. Aya, karibu naende mwendo mosese no amanya AENI mako andu kese kumbia osuwe bakube naku anosuwe katika no la uya wekete ngwanzao. Koni wa manama masitwa wezethia ni ethani kwa address kethani wene yakole ni wakolia kwa nzia na ndaya. Kwa huyu Îkûmbî twa bingwa tulikevo. Imwe kwa imwe. Nenda kwambia na mheshimiwa niwe bakube na kwa nenda kwambia naku. Watu sisia kila na ithana wetani kana Ûteti ni wambie kukela ingi na ukile na nzia ingi titore tulona imwe wana wa ngoni ikula ngamweka na ngamweka Ûteti ulawe vo oyini wa olei na serikali na twenene olei na serikali na sione monde twenene maondo ma Ûteti na maondo ma Maendeeo tuziwa ile mbetani tu okamba magava na maitu Mutula Kilonzo Junior makueni wa vinyandeti ama sako na ndi mheshimiwa Dr. Malombe vaya kitwi moni matu itesila kana nimewazo kumana serikali zikayone sia mwene ende kukwata Maendeeo na ndi watu to sisia nondo siasa nenge siama nongi netu kawenda siama nondo pate siama sia ki Ûteti ibela yimwe sibikia no kwatekana na azuna weta mesele to chama nikina kila ni cha wiper kulika ndeni wa Otongoi na we deputy majority leader wa county ya Masako nyeweto na chama cha wiper huyu kule yakwa ni akamba mailothi na nzia ino ya magavana kana tukwatemba serikali tuthukume na serikali tukwate Maendeeo kana mailothi na nzia ino inge ya party leader mheshimiwa Kalonzo ya twikale ulei pambe tutwa twikale kuwe miaka ya 5 na indi watu wazisha Kalonzo na mheshimiwa Raila methi tu maitongwesia ila mbombano sia ki Ûteti ndeni wa kamukunji Jakaranda na maite ni mothiuka Kenya yonthe na wakatano ni mokire pa masako pa maboko kumukamba athina nzeba mheshimiwa. Asante sana ERASTUS kanambe kwa sia chambe magavana maitu wa imundo kuleana na Stephen Kalonzo wa Musyoka tamutongo o ipondo kwasi lakini tamba ya mugama telera teo itanzoka kwa yube serikali la legitimate yakalele kibela itongo ni mheshimiwa Ruto ilaje na kikabo na governor sio ndesi itatu lazima ikwate kindu kuma kikabo ni kila cha mheshimiwa Ruto na governor yinde ukela ambi yoboa ithe ageolo kwate kikabo no lazima ageka masabu make na tambai tena experience ya serikali ile na bitie undu bana thokwa masabu nondu kinandi na nitona kwate ya makinala tunonie tukamati ya tuya tumanu etwa Asia nundu ta previous government ile na bitie mbai mwele tongo ni Raila Odinga niyo neki na kwati benefit nundu twaligile po na twa maitha twina masabu maseo kwa unit wese kana siasa ni musolo na siasa ni chenga kila winacho magavana maitu payu mundu ukila kazi nimeulea na wendi wa Kalonzo lakini magavana maitu kila mekite magire iko masabu uzeze maina sia meo na Kalonzo lakini maina tuina se tata mtambai kwa
kiende ndio na kino thoku yevo kwa magavana maitu nengo ma support ila maendeeo na kwika nundu ithio nthe tugekimia kumbeni thimwe itwaze tambai ko twile that oi na experience ni your best teacher kila kinethi wa last regime ijo gyotusomithio ndu twile ku BF ko unye ni tina wa governors na baba imundu kuleana na mheshimiwa Kalonzo nyeta kone support na tikiti wao ipo wa imundu kuleana na mheshimiwa Kalonzo lakini twile that tuthike hesabu kila muona Kalonzo ajumila ba ya Azimioni ni ndakae akunite hesabu ya 2027 nao magavana ngalukwenge makunite development kwa uenda kuna hesabu ya 2027 tuitina wake nao magavana eka makune masabu ma development ya community ko mheshimiwa ndaka waikithia kana tiati ala meothukuma na serikali nimeoleana na uneni wa ndongo ya Wiper nondo kila mundu ni wonete kila Kalonzo ithitwa inena lulu wa serikali la yivo siasa ni tukoma nao tuko siasa ni game kwa uno tuzio kikende kwa uya kaiya ndo maitu governor situ ithukuma na serikali kwa serikali na Kalonzo ikwata thi siasa nikenda na itu tukoka ithio ndo tugekimia Azimio tugekimia Kenya kwanza ni twaze nundu zaidi ya Kalonzo na agenda na strength ya umukile kukuna siasa siake sia 2027 kuno kwata mbau ande kalangale kwa yaule ningo kwata mbau ande na ikalaba unikenda ndakae 2027 nao magavana mailika la inene kwa serikali mamanthi andu mosi asante mheshimiwa Maeke niwe tukise mheshimiwa ndaka yolo woni wake yolo yakulesu na kulenzela mukamba wile kuthi nayo na nondo kuyo wamwe mekwasia aje ithi twatia party leader twatia mutongo yitu Kalonzo Musyoka ningulika na mheshimiwa Malombe ainena ethandi kulwa mwe wa December mthandi webete matuke 16 pa ya mapoko ibinda eno Ruto wogete obingwa kwambesya waki wa nomba ino sia ndebinini ila project wende ku launch Kenya nzima ne Malombe ni watabisi mheshimiwa Ruto wende 2027 paimondo ngokethe watonya kuongama na kuvikia na kusindana na ndeto siake sia kwatomba ni mheshimiwa Makau wala ni mheshimiwa waku mbavoko mbe wa mheshimiwa Ruto yu oyutu tuonena tondo na senekana ni maudhu kuma na serikali ula nundo usio nondo kila mwene ndienda ni maendeeo kethawe maendeeo mwawatekana mwene ndio no kwazia tik nonga lekwengi mheshimiwa Kalonzo Musyoka no atiani na Raila yasha kana ndo tambua serikali la yevo ya mheshimiwa William Samoei Ruto mukamba dianzia hiyo chama nene the engineer na ba kindu cha kila kiende watoke sisi ya mikondo ila yende na osa nongi nandu meke masabu nesa na nyina atata kuisia temperature ila siba ukamba ni siasa tondo ibinda emwe president Uhuru wakulilwe no andu amaunjia na we weta ata yulu andu aume kutwana asia sutima mathina la andu amena Kenya mena mona tukama na twapika bau wata kuisia mudi la yukamba monanu wa mundi chama mheshimiwa ndaka waweta twisilete yulu wa maendeeo na twisile yulu wa maendeeo we mukamba noete nondo netoneka le miaka 10 tuo kibindune na miaka ingi 10 tuo kibindune na uyola webo ula munene wa ona magavana la menamo ni mesi kila kiomaanisha kuungama na kupinga serikali ile kwete bina watata kwithukisha Ûteti ula andu menagwo kana o maendeeo Ûteti ula uende na andu ma Azimio no Ûteti wambie ku gain ni yambio gurudumu yesu ya Ûteti ni yambie kwambata na temperature siambia kwambata nondo nwekuwa yu itina wakui mukutano wambe wakeli no mundi watata kuisia mukutano wa mundi wowe andu ingangi ala elected na ndwithia nime kusendi signal like mayasia na ala matanoka mukutano ni wa mundi nituma nondo tuweka namo now ni advantage kwitu ila governor si kwa sasa thukuma na serikali lakini ninguona be muisho nondo be kila kita wa reality sia siasa umundi mheshimiwa ndaka na mheshimiwa Maeke nyendi wa Wiper no kwitha peo andu ma Wiper Kalonzo twase for example kanose ta o kukitwi na nondo
serikali cia mutiuko cia county ni ciithana mathina ni ukauke thio saingi governor for example atonda kwithategwa na ma MCA na besi ndu cia iloko ni wakula na ni kana andu a mateimiwe ni chama kana chama kiungame na kiyasia andu a me twikona nona ni ulikilwa ni cia muicio wi ma MCA mo makalikilwa itwase for example ta ma MCA masako makalikilwa ni party leader wo tawaipa ningi kila chama kiitha na disciplinary actions na kiitha na stands yo kikaunga moyo kikasia pa masako twaicie nundu governor uitu ndio ungamana itu nenyu muikeke ona nona ku ni utunga na tweke kuona 15% ya tweke ona 85% ya 85% yo structures yo ila well set structures whether in basis ya serikali ila nene tila twasi ya IT yetu ko ulo ina well structured na eko kunena na kwasia twenda tunewe sindu cikulu sindu ciela automatic ti sindu cia mundu athi akabegi kana akekiata lakini ni congratulate na kutungia mubea munene mangaba na maitu kuungama na for the first time kuona ni twina akili situ na tutekutua Kalonzo nake muti ona kauyiba una kwa igudifa nake nundu narata kuisha he has been a statement na edite ulana isi mukutano wa ona injakaranda ananene waishe toni yake yenaye mundu peace ono mundu atu atwikoze siabati siene na sindu siene kulelo siendetu wa mwethukisia ekendoni lakini wa mwanalyze ngoje bala bandu bangi mwewe bau nundu wasindu ila mheshimiwa kataka wetha ndaweta bandu bangi ni tabayu waze ngoje bala nina kusisia naona Kalonzo niona baza ukaisia peba ni kwake niwene kindu ke ngitio mundu umwe na tio mundu wese serikali ndo sienda nundu jikwasia tui state house tukalonje mundu we yomngamba iselaba na nao wasuma endeto lungania na jikwa nenda jiwo uko ne visa wa Kalonzo endete state house na wala ila endete state house na ndukolwe in an event God forbid udhuku wekeka Kenya for example Kenya kapya wese azino mumetha suspect ko mundu deko 2027 ni waile kwiko okay obaba thank you asante ngo kwa kwingi mundu wa FM niwe tukise maoni matongo yasu na kuta wazena wataalamu na nini zin ndusia etio baba kube wende mpaka ya baza na niweta baza niweta etino wa miaka 5 2027 kuthukumana serikali magavana mheshimiwa MAEKE yambia ise be muisho aiti weno ni sawa no wara inde be muisho bwana fe uno inde be muisho wa magavana ano kiki Ûteti vitu hizi ki Ûteti ona bado nene Ûteti na Maendeeo hivi wanzetu kuyetikana na bakata ukamba kwanze mwaka nelenge withawe mutie muno itina ki Maendeeo na ba kwatikana mwana wa Maendeeo moke mwana ozu ni waile kwikata ni waile otomi wanesa iruzi cia Ûteti ni naguo nukuona pe na muico to nakwitha wi pandu na wase party leader wona akengale kwenu engi aitie miaka 5 ubinzani timbingi bwana FM undu ambe nenda twambe kuzizia ikundi cia kamba na undu cia ile kwetho yika na kikundi kimwe teoza kikundi cha atongo ya la sakwe tano tenamo chu kikundi cha mbe na kikundi kiu kia atongo ya sakwe ki methembeli kia atongo ya teti na kia atongo ma executive ma atongo ya government atongo ya la ma atongo ya government ni magavana atongo ya langyo ndeme ma MC ala twita mo na ma MP na ma senator azu ni atongo imena wea wapata wakusisia serikali ya nene nundu serikali ya nene wona ikalea kusiwa ndukona etanze omono ndijo wona tuyaje nele kwekala yiko oversight nundu besi ndwitona kwika ukethia tinze na ndijo wona ukona be mbunge loko na ya yumbe na mbunge loko na ya senate na mbunge loko na sima MCA bito ubwa mheshimiwa kwaje niguo yu pake kalwa una teasia te serikali la nene yelo ne ndaya nene na nela kwa kana no yaka ike kondwe kwenda itongwe iwe no andu
na andu azu kwana yani kutumia ubizi nai tukona eta bina yu azu na andu mambela sakwe okay na peke kundi chake leketa wa mutongoi wa akamba wito Kalonzo wa Musyoka taweta mu wene gikundi kwanze weka na kya ile kwikata na be gikundi chake rero kwita wa enenthi nimo mena wia munini muno wa utethi nundu wia wa enenthi nimo natethisie mwai wa ng'ana manenga atongoi ano ibela mame yu nuwe twatuma ukatuwakilishe ula wia wita wa representation niwe manengetwe ithie mane ithie te yambe lo nena ithie enenthi te ina wia wa unena nundu moyu mepo thimu katunene na moitu cia kula serikali isu nene tona kwitha ithie uteni nyuma ilo mekani yue kou enenthi mbe maina wia mwingi muno wa utethi okay indi ikundi isu kuiwa ile si munene wa mutongoi wa akamba gwita wa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na ende atongo ya lasa kuwe yune ndo kwambije mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka aile kwikala upinzani atekupenia ngurabirira mutaalamu aile kala upinzani ateupenia ethi wanu kwenda eva nakacheni katona kumela ngilile na miongole na mwanza wetha kaketha po kana kaiketha po kasamo kala pala utona kumelela ni pau esilete pau ngalikwela ya kwithwa kwa kulunga serikali ate ulike serikali nundu wakete yaneza Kalonzo Musyoka ningi tio mutumia tio unako tio mutumia mkomau wazizia musumbi ula wibo ngilile ameongwele ya mwanza ono kwa naite kebela kandu wana aitia akedia na yu nundu akedia mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka akathengeania nake future yake itathili hata ikulu yeba kou aile kwasia kidete kabisa pa yo pinzani kwanza mupingite muno niwe wale kwa mupinga zaidi nundu katika kikundi kio kwa na cha Azimio niwe na jeni kila kenene ni utabia na zemo ule na jeni kenene tira Raila Odinga nundu Raila Odinga wasisia myanelo nengetwe ni the yangite ate Kalonzo na utabia bana kwa ati utongoi penzi yo manda wana sio ile na ni uka zia yambe ni kusizia serikali ila zibo na kumiumya makosa na muzumbi ula twe na ageno unatumie kindu juneza na aliko tongo ini kusizia serikali ila zibo na kumiumya makosa kana kusizia serikali ila zibo kuikala nayo zizi okuya hii either nitwa unenga kwoko kana ukaumia serikali no itia wameombo na sio nene niko kwa na makosa yue Kalonzo Musyoka ekale uleine ateupenia okay atongo ya lasa kuemena ikundile kikundi cha karato yu nicho cha mweso kikundi cha mbe nikela cha mangavana mangavana my state house matekutea na vikapa ayambo kuna salute ayasi nye nita wangavana wavinya wandeti wakuma masaku na nisakwirwa na waipa na ndino kabano kodhoshe cha ni kalite pu waipa mpaka 2027 lakini nezea kila kitono tethia andu mama sako gavana wabaya ama kuwene ula wita wa mheshimiwa Mutula Kalonzo ailo state house ateutea na bikabu ithia yasi ati ninye neta wa Mutula Kalonzo junior na ni wa chama kita wa waipa na yunundu niwe muzumbe wa mde ula wina utona kunena yulwa mali undu ikuawa nionezea na nezea nde kuma waibane tika nene ngo ya kuma waiba kana kubetray ye waiba ni pauni kale kila nezea no Maendeeo memoka na wakituya thika u okay indi twabika saa cia mheshimiwa wolonge musakue senator MP na MCA maikolo ni ukanya serikali la thiwa maikathengia nena yo muno nundu mena we are very important we wabata wita wa kumelunga kila geta wa oversight mena we wabata muno na yune we sema katuma ndu nayo muno okay niweze teote ikakwa siasa ile sia kupua no mana twailo weta nundu besindu sia weta ba Kenya sia ku besindu sia weta yu kwangelekanyo ne ongelekaniyo mwe laizi yiba Kenya twina kisomo kikwetwa CBC na une twazi chuma ke kwambia chuma ke thele na ke chugite ciana ni ciele kui school ile kwenda junior secondary school
ni utapesha neza ba mundu ila wi ERASTUS na atongo yala meba ba teine so kwata utwi mulunga luwa kindu chu cha CBC kende tata na yunepo ayumbela asa kwekondo apata wa oversight. Yes. Mailo kulia yo serikali ile tongo esiende. Aya ninje isio no ndati yo sizia fees wa junior secondary. Na esime wani mato no kwa niva mukana. Nita withi ulwa fees wa secondary ila mwana we boarding. Ithati nyere naona na. You ola wika serikali oversight. No waile kumekulia ni ukulia ati serikali nundu mwena wewe nenga na policy ya kisomo. Yes. Policy ya kisomo ya dhiba. Yuko maikathengeane nayo mono ona mathengeane nayo maikolwe ni kuya wa oversight. Ko ngaba neba lawe ngaba nane welusa mutheu piu. Wa kwenda state house kwa na muthena na weyo na gya bikabu ambo pledge loyalty azie nye ni wajamagita wona na ticho no gatukone na ipo ndo wanatamana na compromise. Bithukize ngurabyondo Ino yote ya bithukize ngurabyondo ERASTUS paikpeke ndukipata katika otongoi kita wa muungama nundu ukatwika mutongoi ute muungama nione ndo gutabije bandu no otongoi wenago nundu musumbi twase musumbi niweze musumbi no wajama no gwa agwedo mando ndu utona kwa kanga jama jage na waviba uwe wajama kingi ndukona tabitha kwambe yokwe hii no wiko mubango hii uko wangale kweno mundu ele kuibu ena muunga momwe wakwazi ati nye no kabani wa waipa nende kumaluka ni wa waipa na nendo nenga Maendeeo nundu ni wa Masaku County na Masaku County thi Kenya ila we niwe musumbi inondo musumbi ele kutwa Maendeeo na we mwene nuwenene tia kasi evuko ma Kenya onde kwa uyananu kwa yani simple yani paiki ndukila izita kiu yuko ni laizi ni noziote kamana kuthauka na sindu isu si itatu atongo hii na mutongo wa kamba mushima kalonzo musyoka na kamba tano. Yes. Nuzioke thya kila mundu ntwa amanai wewe ya wake ni mau. Gavana onanda ilo to ineno bo wa musumbi. Gavana athi kwa musumbi lo kwenda. Lakini amino bikagwa musumbi kala tene ueta wa gavana X ni wa wiper. Na ese ya Maendeeo na esyoka yo wa wiper. Na koka une wa wiper na koka wa wiper. Na ekala wa wiper mupaka 2027 nundu tikana siama. Tito tambia kwa nanga. Aya ni movea. Nguko kwa kumheshimiwa. Tuonde ni wa unaena ni wa usue. Maundomeo kwa ni wa Maendeeo na Ûteti. Wasisia omonde nina asisia nina ateya omba nosu ka mukunji baya. Nenda wasisia muno atongo yala mebo makumelembetani okamba nao. Nengi mheshimiwa Kalonzo ya atongo eti ninaona mheshimiwa Kimilo muyumbe wa Kaiti, ninaona mheshimiwa Mboe ulani we deputy majority leader mbungeni ya Katina niwe organizing secretary wa Wiper na ninaona Muliongi nina zinono atongo ikauta zinongela kanyo ngenga ne ile mbete wakamba ndi ndimwithukisia mheshimiwa Mutula Junior governor wa county ya Makueni itina wa maandamano alama inja karanda tusiete mbombano mbombano la wa inja karanda ne wavikie na kunena seka nawe ndaka akina mbombano ni cia muthemba ta uyo Makueni kana ukamba utekalito ndo Nyanza yilie ndo wazie Nyanza ni the way develop mono ebindani ino ya handshake mheshimiwa Raila na former president mheshimiwa Uhuru Kenyatta azwende zo kina maandamano ne mama thembo na hii ekuli eyoka akili ne kwa ene ingi mekuli atongo ima Wiper no withiwe nekanite kukuyala meothi bombano ni isu kuyalangi mekwazia mengi na bombano ni isu nicho kiende nikumaanisha Mutula nona izekana ndakina maandamano ne asu kuteja ugamba kutema Maendeeo indi twapendwa ngana ngale kwengi tiwana party leader wa chama chawe pengale ko nizo mheshimiwa Kalonzo nikumaanisha Kalonzo ndekwenda ukamba kuyo kama Maendeeo nondo no kodhimu banone cia muthembosu na Mutula achana kina bombano cia muthembosu mheshimiwa. Asante sana. Mutula na right ya kwasimu kikatiba nondo kikatiba ni ino ninengete mwenende uthasi onena kilokwenda lakini Mutula yasia akoka maandamano ni asu twabikia status ya Maendeeo alama na ikwenyaza peo riski nundu ndamini mheshimiwa Kalonzo ake makeke handshake ena mheshimiwa Ruto
na yu mheshimiwa Kalonzo akeka handshake ena mheshimiwa Ruto. Kalonzo ni wadhala na adhala naanzia ya kisiasa kabisa. Nundu mheshimiwa Ruto ni waambie kuipanga siasa yake ya 2027 na time ngine yake ambe najua ndiye na prepare time ya kele kwa ndio ya mutula ndasia maendeeo akoka rale ni isu ona maendeeo TALA menyanza force dia kana ya Kalonzo ayakeke handshake na mheshimiwa Ruto, of which is not right. Taruto ta mheshimiwa Mutula, mheshimiwa Wavinya na mheshimiwa Malombe meyo ta units sia government na maithima kabageni na Ruto on behalf of the community. Na mainundu mena uthasyo wa kwitia kila cha ile kuka ambani tamento kwa serikali sia mutuo na mayeka Kalonzo ta unity ya mukamba uzaidi anitutete pandu bangi 2027. Nundu thionthe tukaituka likeleveni imwe ya Ruto 2027 twitha twina undu tukakwitia kindu chochote thitha tathila na thitha thigita kwiwe Ruto tikamunulela tona lakini kwa yu Kalonzo yakano nake ekaleba yakando na mheshimiwa Mutula, mheshimiwa Malombe na mheshimiwa Wabina maithima kabegin on behalf of the community. Be kulo ne kulete bwana FM ba ayolwa otondo kwasia mathi yes itwe macha maki na twekuma mena muungamo usu no kuona magavana maitu tamena muungamo usu wa itwe mangale kwe ndukuona pepe ndo batonya ko kapendwa pesa ile atwibika baya 2027 emabendo ayesi kwanza maka ya mabenduka ju maka imaze te mawoiba atezi yakina nakina ngo methatho ile yumaka ilio yo umundu akambie kusaliti chama akambie ikweta nigo mathala metuke yumena thoa nundu ni maunja chama ili makaume chamani thoa wone wathala ni musimamo wako ni mekale chamani maenda magaze ni mawoiba na ni moka na Ruto endoka kuka ambani imutho cha 100% oganene na NND aitete malelu aitete masilanga na mundu alangi mateithia bai asante mheshimiwa Maeke mwana nyozu nataka kuedukesia mawoni yasu na ni kwatia FM ni wa maelesio naenda kuelaborate na mheshimiwa kitaka ni daka nwane na about the same lakini tunataka kuhisia yo kiume unena ni kila tuita ideal lakini pe reality ideal situation ni gavana ni wailo thikwa musumbe atokulwa chama nundu chama ni kithana sindu tuita katiba ka chama na mundu ni waile kwitha mundu waile kwatie katiba ka chama omundi UDA ye katiba ka chama kayo na kindu kila uona kitheni omundi onola na data kusisia painzia unga momonde mukutanone ombe ndio kutambo ata president na oni ndo indo kunanganga oti ndombetia silanga na ndio nenge isu ni siendo itekeka na chake ile toile kumana lo mundu no mheshimiwa Kalonzo no mheshimiwa Kalonzo ekatwasie ni representation ya mukamba tio the topmost leader na chuko tu na debate nacho lakini watata kusisia andwala yu mateki ya advantage na ibo kitumwe uwe mundu ndasia nyendie ndogwe na Kalonzo akwa na ndiye ndo make mistake nundu ni wesikie nake wadifa na Kalonzo tuoka baambe ground wadifa nake iyo na influence ya andwala market ya andwala amukamba ila bargaining power ya Raila Odinga ni Monzaluo bageni power ya Eugene Wamalwa ni aloyala make menga likwesiwa kwake na mundu atwikithagwa andu mundu atwikithagwa mundu nando o mundu yila twikwitha na kindu kila musungu kita entitlement niye kusumbua andu mazimio entitlement ni miao entitlement ni ukethia wewa nyeyu for example newa kalama ndatongoetie kwi mundu ungi utongosia na isu the it is ti character ya nini ya mutongoi lakini a good leader ni mutongoi uloto na kuweka ange makatongosia onikawe ona binya wako tongosia na tata kuedukesia ondo twina analysis sito twenena kila chago na ndio leana namo
na ndio lena na anybody ba nundu anenete reality reality ni chama FM wasia na chama mheshimiwa wasia Kalonzo aketho mundi ate serikalini nundu tusiaite Kalonzo atuike musumbi yani kitu ikwenda Kalonzo atuike musumbi tuenda Kalonzo atuike musumbi nundu usumbi ni ukana maendeeo maseo ni ukana development na itu kila tuikwasya batu yasia ati mheshimiwa Winandeti mheshimiwa Malombe mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior atimo yu ma munene mo au memosumbe as ni legitimate serikali yake ziba thei na uninde ndelingila ba tina akanenganwe pedha beki ndukitawa na ndukolwe UDA yo andu mo UDA nengetyo inongamityo ngaba nake UDA tyo inongamityo andu mo yonela political structure yo na yuwe wetela nwetela for example muthama nduya etele sindu ku kamba isianangike katoto mionde totakwanangika abindetie baya kindu kikiete storms bingi muno cia siasa na twisioka ila siasane kun ndia cia wikule ikulu yaku yese yikulia yo Mutula Kilonzo esawa ndasia u ni outright esawa nondu we yonela decision yake personal now eka personal it is the reality by the end of more than a way cia kuthela na isi ndu icio nthe ukunika yikunika ukakwithia ulo kuumia ni mwene nthi ulo kuumia ni mwene nthi na natata kusisia aingi mamo na ndina nangetha ndinena na ino icorrectiwe aingi ma most of the leaders ni matuma maibinyia Kalonzo aka make decisions utaile ku make not that ndikwa se Kalonzo de make ya personal decisions lakini netu esikana omuntu ngatindanya na FM ni uni influence 70% ngatindanya na kata kitaka mheshimiwa ni uni influence kila ndo na kweka kwa kweka hata nicho kitumwe wa yutu ina tension nondo governor wa binyane waisi neto kuma serikali paili ka tension na wese kila mundu akite ndio nai yo wabinya no bita ata na wiper no bita Mutula Kilonzo no bita ata na wiper nondo aketha atabita ata na wiper tifiti kwa the leader asante bwana FM nikenda no sema woni ma enende no kite kusoma mautuma ni menyu kwisira ile itatu ukenda yo mwitano ngona ni mwende na otoma kwisira Facebook Mutongo TV tu live enda all like page to the address or like Mutongo TV Mutongo FM na page ya ERASTUS kitho kwanza mona then wa page ya Ûkûmbî Siasa ife ni Mutongo TV ya Facebook Twitter @Mutongo TV ke @ERASTUS kitho kuna hashtag ni Ûkûmbî Siasa then wa YouTube Mutongo TV Stop FM official subscribe tio tumani wa kuvau neno kete kusoma etina wa FM amina kunena yolwaki bwana FM kiune kulete mheshimiwa NDAKA na mheshimiwa MAEKE avigiana kusongia ndiziwe kiutaalamu esema anena tateti ndi ni ngwenda kuwa kiutaalamu wako nondo Mutula ni Mutongo nondo ningaba na musakwe na no Mutongo ithetwe ena influence nene kwa ile mbetani yo kamba kwa miaka mbingi kumela wa seneta nginyo governor no kona no ethwe ayendekethia kiu mheshimiwa NDAKA okueta chakana kunena no nitakusukumia mheshimiwa Kalonzo alikane handshake na mheshimiwa Ruto na no kuona we Mutula kwa NDAKA lakini maandamano tasu ukamba kutena Maendeeo no kuona aimaanisha Mutongo wa chama chake kana Mutongo wa mbai mheshimiwa Kalonzo dekwenda Maendeeo mayuko kamba kwanza hii onakwa nenge maana nambizia bayo undu wambe mheshimiwa Kalonzo Musyoka maomba no anokuthi ile ikundi ile na unenga cia atongo yela asa kwenene nthi alama ku oversight serikali alama ukania maundu la serikali ethahithika mailo inake kwanza ine iwo yazia umundi ni wona Muriungi mheshimiwa ni wona mheshimiwa Mbui ni wona maile kwitha mebonde ala ayumbe na maseneta yuno zinu utaalamu ni matabiti nundu ukuwa mheshimiwa yasya niguo Mutongoi ula wenda kwikala kipilani kila cha nthi yonthe manene maundu ma nthi yonthe ewika undu watiwe na andu make na ni utabia kaenda bwa ataatiwe na andu ona bai mundu mwithukiacia
Yunicho ngwenda nitabie atongo ila nikatuka bukwa mheshimiwa Mutula. Yes. Nipo ngwenda bia atongo yala sakwe ona ma MCA alama wipe na majority leaders. Pala Kalonzo yuwe, pala mheshimiwa Kalonzo uwe. Ni maile kutha mepa unika na mamunenge mamu kwate mba. With the pasi wene bekuoneka kweli. Mheshimiwa Kalonzo muzioka kwanza wenu mmeizie mbau na nukwate wa muno kuma ku ya umete. Ukwa be mutongo yomwe wa nguma kezi. Na yu akizi imaoga mambe yakwe kwa mukwata gwoko. Mambe yakwe kwa mukwata. Aina la maigie kwa mukwata gwoko. Wethe ane wa katika ziza ziambi. Ni wathele. You nipo ngwenda atongo yonde alasa kwe asa kwe kondo abata wa ukanya serikali ala na yumbe ala medho akatika ala meka legislation on the ala matona kukanya serikali maati mheshimiwa Kalonzo amusioka na hivi mbumba none medhe mepa na mainena nake tuke baadhi obe governor governor mheshimiwa Mutula nondo Mutula ni mutongo imoseo ngwendo mota amanya unyuba ndeto nye ngwendo mota amanya kunyuba ndeto ukwa pe mathiko maiba ya utangwa na mheshimiwa Muthama ibo na mheshimiwa Mutula ibo na mheshimiwa Ruto ibo ibinda yu musumbe ndaye musumbe lakini naye munini wa musumbe na gavana wa Mukuweni ibinda yu ai professor Kebwana na Mutula ni wogilo o Andres we maneni obo wa ÛYΗETE obo wa ndawa chuni jo anene ye mono na katika uneni je nanye muima nanye ndisukuma kami anene kindu kiu very categorical na nenda ukutabia thandu isi atongo ibesi ndu itamola sietha katika subconscious mind no naona ta imolete indi yethazi molete metha mailigene biu na nuto na kwithwa nuto no nena kiu kiwa ndukone toibaza muno chu mheshimiwa kweta ni utabia neza mheshimiwa ndakenzi yani nda na Mutula ndukone totetha aikune sietwa yake basi nundu ni wizikila wanene yeba na saila wa izenda sukuma kami otozete kona pasa tuikai aikala kaminda ka tuikai ndiko ntaweka na musumbe lo tongo ezembi na ke the nuti nyenza kuiwe ngavana ko okwanze makanengi ngetha nje ndo musumbe oya ko ni pepata yungambe yo manda uneni wakwa utona otuma musumbe uzu ambe yo mithukesi ana atona kuelewa kana ebindela twane na Ûteti na yutu level ingina no tunene na tibina yusi kindu cyo kunena nebo ngwazia no kwenwela osa kuandeto nundu yuku kinena pe undu kinena okethia ni chao langa bina wa mutongo iwa kamba Kalonzo wa musioka ti uthuku Mutula ngavana kwazia ati no nailo uthuku mana musumbe indi nebongo kwia pe bataka nuba ndeto si ileta u onengo motabia oyu si ileta u aile kwazi ati nengo kulia mutongo iwaitu wa wiper atunenge mana na atuelewe zila tukwithwa tutona kwitha tuinena na kuthukuma na musumbe kwa unenu undu wa mbero either nenga chama kila ke musponzite na munene wacho ndaithela thailite nundu bebata kwiku na ya keli either azia kana woni we you meet kuthukuma na musumbe na either statement is ilio ndeto is ilio either sia nena yuluwa ni wa weta kana no kunenga o chama kila ke munengete ticket na ika musupport yo ndaiya nundu ne ndo kutabizia ba ERASTUS kindu kimoeleka lawize na atetia no mese we ne utabia nesa miongo nana yulwa thiana ya ndo alo mona utongo ini moka nundu wa chama miongo ele yulwa thiana moka nundu wa muruto thagwethi o mheshimiwa tauwa Kalama ni wisikiwe na ndu na
no thuku maandu onesa kana mheshimiwa ndaka ndiwizikiwe nandu kuona kalika jamani kiba ito ilo musu nendo gutibia katika andu 10 azu na andu eli andu alangi na chama andu asumoka na laini fulani na nendo gutibia ti uthuku ERASTUS ina tongo yalangi kunenga ulaini usundaiya yuko uno usio mheshimiwa Mutula ukethia katika oneni wake ndana nena akamba tambai tambe yo mona nitape bandu ukwenda upitukana na mheshimiwa Kalonzo nundu yukatika one nyuzu pe kazamu kuona nyogethia ona kaunda na akaweta no zibe kindu ita implication yani ukethia hii implied yani kindu kila mundu weka chamini hata kiona ni ondo ikiona ni hata ate onda na umelia iyo nda umeletie yuki ukwika niki kuimply kana kina wona ni waka nanu utona kwithwa atona kwithwa kwanzia makanenge ate okwate yanea na mutongo wa kamba na mutongo wa waiba na ni utabia neza tio sio muno. Asante yue nienda twambosise na mo mabosi maitu measiata ene ndiba niona Maendeeo no tuma matumani maingi muno na ni muvea ni ndini wa kuombea siasa nitwambie nitusongete kuma twambia nitwenda ndateka miongo na 5 nitwane na vamu no tuyana yuna akunienda kunena naku nenda kwa mwana nene naku na naisi kwa simu kwa uyu asa na mbesi simu yevaki one kwaku uko na simu ondabie woni waku ni wiva yulo nene natu twaisie mutenyani wo monde Ûteti na maondo meo kwa nia Maendeeo ani wekela twanene ani wekela tongo imane na kelawi ne kulyo kwa tuma hemwe kwa yemwe nengwetha ndiye soma kwisela ili tatu kenda imwitano ese namba utumani mukuvi na simu namba sivukioni ainde Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM likana kiliku kiki thia wa imwe kwa imwe Mutongo TV kalane kameme kama visa pala utuona yu alafu Mutongo FM kalane kameme kawasia balogwe kwa twiwa na ndo twene kutweta isio ndepa ukweza ithia ni wabiki watu aikithia kana unenanya nondo ni mabata ni wovikia ku enda like page ya Mutongo FM na we follow na we like page ya Mutongo TV na we follow na indi we like page yakwa ERASTUS kithuku NZOMO we follow na we like na indi page ya Ûkûmbî Siasa ni Mutongo TV kuko on this ni Facebook na indi Twitter ni @Mutongo TV ke @ERASTUS kithuku na hashtag tutumie Ûkûmbî Siasa YouTube Mutongo TV Stock FM official katuambie na Facebook Facebook nienda kuambia na mundu kitwa Daudi mutheke ase tuko kabisa ova mukuru kwa njenga sawa Musembi Robert Peter ase mutitu wa Ndei Mombasa Road Mendi ne kabisa feika kitui mulango kubwa ndani kabisa John Mulandi Mulumba ase bwana ERASTUS ekangotavye andu amaike otinda matuko nietekelele nundu kura nitwaminie ukuna na Ruto atwika musumbi wa Kenya na vai ondo onge vatonya kwithwa mekita kwananga evinda yo mana indi nasi ati mutumia usu unuetwa Raila aende na kuikala vau kwa upinzani nundu novo aende kuikala kwa upinzani nundu novo uthaukila nesa ailunga serikali pala yena mituo mithuku ni ovama kutana machumbi kethi atongo ya sumu no na ndutavya bwana FM atine na ayewa muthoche ingi ikumbini nikenda tuwaze musako enatina haya vinki solo dan solo say from Ngelani village niko alert mpaka mwisho wa kipindi ngelese mheshimiwa MAEKE Musimi haya ni wazangethi mheshimiwa anaitwa mheshimiwa Masokani ati ERASTUS mwaka Kalonzo atavwe tukunia Raila maleve na mwishowe utethio uithi kwa Raila indi ithie twetua mana gavana maitu mathukumira musumbi Ruto nikana atukwate 85% twina miradi mingi ila ikwamito kamba na indi kiu kiendelekanya evindesu ya handshake mheshimiwa Raila mugono akwadio zindu lakini wathugizia mwe meazia miradi yesu ya Vision 2030 but nitweze neza kana kiu kiogie nondo handshake na indi akona zindu olano kamba indi yaza kwenda mheshimiwa Kalonzo ni mwezi ndo kwaendie haya uzuni wa utamani wake mheshimiwa Masokani na MC Roberto asiati wakatine TALA tukwati chinesavyo ne wati asia katine ngethesia tongwe asumono nyeniunga magavana mukono muno mathukume na serikali twane Maendeeo katine ni wati kwa mheshimiwa ndaka itiwo haya MC Kavemba asiati ERASTUS na timu ni kwatia mwadi ndonesa twadi ndaneza tweyosoveo no wamuyai Kalonzo
obele mukamba ikundoni na vaivandu tuendete nune wi Raila ase 2027 akethwa 11 we yu Kalonzo akaungamila va nyene ngukwata mbau itambia magavana kukwata mbau serikali ya Musubili ya Ruto nundu nowe wina keki ya Kenya. Haya James KE ase Murang'a Keno tutunde kethia atumia asu aya makethia muno ngalekozia Murang'a naku Eric Paul ase ERASTUS kethia tongo ya sumo no Kalama ward resident and tuned in from Ruaka. Okay, asante. Nake Benson Mule ase atongo isise yumu ikakenge akamba na mayama na tuliki serikali nitukwate Maendeeo pamoja nikiwa United States of Michigan. Okay, kwa US mondwe Benson Mule muvya munozo atukate ngale kwa mutandao atongo ya sakwe matho na serikali ula wiki vilani ivinda ye ni ya kuthukuma mwende usuni Eric Paul nake Will Ivan yasei rasa ambia bwana FM pia Songo alienda uko na akujua vile aliuza Nairobi but waambie watume Wajakoya atawakilisha vizuri. Haya. Kwa monde namwe kama mugonja inena nai. Nena akasimu wa Mike Wajakoya. Endero guma ziambai. Anyway, sine sia Wajakoya. Veronica ndanye ase yo no tunena lakini kiu yo no tunena lakini kiu chati mbai ya mukamba o chati mbai ya mukamba tina siasa ite Maendeeo ni iviteto ni vinda niwo asante. Aya nendo so modoma ni atano ma Facebook na ngudi YouTube and by YouTube inokete. David Njoroge ase Kalonzo will never take campus anywhere. Raila anatumia Kalonzo I'm from Yata Mavolone Kiwanza. Ndiko ndaka ya ERASTUS ngedese aheshimiwa asu na oyeya mheshimiwa MAEKE sawa TV FM Kalonzo ona kala upinzani akamba nimekudhukuma na Kalonzo wethiwa athela kila kingi ngeoya ino ya Raila noyo waina yo 2013 na nivo governor Mutua wakulilie ni vinda ya kuthukuma kana ni siasa na ambe ya kwewa no mati okay. Aya ni wate ni mwamwelewa mundu ndiko ndaka yolo wakiu ethiwa ai nenea vethi ni no ngwenda tunene point isu yakana otundu magavana meothukuma na serikali mu akamba mathukumwa nesa ni serikali la yevo mwana wa mheshimiwa Kalonzo ni wimba in 2027 nondu kwenda na musesi oyo yasia ethiwa athela kabina kala akamba meothukuma nesa ni serikali la yevo magavana makwatianie na president la yevo nake mundu ishendo akachalo yasia Kalonzo akika opposition ameisha kama baba aingie kwa serikali for tomorrow. Ngose na woni waka na Kalonzo alika serikali ni shendo akachalo motumani atatu Caroline Mbithe yasia ati Kalonzo has no chance in government nake kakazena yasia rasa savia aume asuka na Kalonzo ona alisa yolo wa moti 2027 ngomino gelerieni akavaloka bezo leka moto wamuthia lekwea Facebook yetu akase sana kwa Kodi FM ni chao mukamba ukaumya maandamanoni FM no akule suku iya kilini neze akili ya gwethe yimba munesa no yiye makulu maingi pio tuke YouTube ni muvya muno kwa alama ende na kozeze ngale kwa YouTube na namuya ingi muno YouTube ni mutongo TV so FM official enokera kwa sasimu Lois mbomba desisimu ambiyo kuna simu nokete bwiti na wandateka sinyiva itatu. Aya FM baba ilaika ya kuita wati Simon Makau ndani kabisa from Ghana. Asante. Aya tuke kwa Pati Wambua niko ndani gotea ma MC ya MAEKE na mtambua tuingie kwa government tupate haki yetu kama Wakamba. Aya nake Jeremia Kituko yasei niko wapi ERASTUS Kalonzo analotea jizoazi analotea zaidi ni waenda kazi atende ndina kuelewa mwa alafu FM asante kwa kuja. John Ngui na kiasi I support peaceful protest against government. Sio kwa ramba mianda makana miatiano la yende. Jeremia Kituko FM kula nuona kuda rasio iwe na Raila atongozi ndiye kana FM no asongeke I don't know anyway era no toni no akasongia na mwenenga mwana wasongia nake mundu no nwetwa musio kimaithi asia boss ko kuma Machakos Kalonzo ndeko nundu oyuruto niwe Musumbe na kwa Raila Kalonzo akathine kamuno
vokwa kusimia akamba ni Maendeeo UDA haya mawoni Maendeeo. Honorable Mutula is right. Most of Wiper leaders don't care about Kamba Nation development. All Nyanza and Western governors are in the government. Joshua Mutua. Alfred Masaya say rasa skuli ya Tongwe asuka na ndoto sio ni mona siya Kalonzo Musumbe na mona hata before 2037. We, mwende kwa mina magolo mewende. We, Maola. Ai, za wende kaimoke magolo. Ayatoke kwa mundu unuetu ai Mosomolo Explode Band. We, bandi zi ya gwini noma. Magovernors maya kwa machape job indi aume angi matete Kenya kwa jumla. Maisha ni momo muno na serikali no mwesi iye na ndeleva. Aye wange ndimi nukililia. Aya, okay. Nendo nosoma matumani ma YouTube na minosoma YouTube nosa simu. Paul Kisianga yasiati Kalonzo awache kuzungushwa kwa mikutano bure. Ajipange kusimama urais 2027. Na Benson Kimanzi yasi Kalonzo tumanyozia debende. Kalonzo senda kwekalavau kwa opposition nundo. Ndizi wazi senda wa imani jara. Ndina kuelewa ukainge. Akatoza simu, tuamboza simu. Aya, simu ya Maendeeo. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao. Hello Mutongoi. Ningo kwewa. Rikukwati vile kama no ERASTUS. Aha. Kwa MAEKE na ingine waju mweta wa Jackson ndaka wa TALA. Yes. Yuna kibende nikiziombe. Ya asante. Uzuni chama ningelani. Aha, chama ningelani kalibo. Nye woni waka no ni kwa tongo ya membe ni mo kugani na mesikali. Bako zilizia zindina Ûteti. Maizi ya yuta yuni wana mugamba ya meonda ndibanda ambe weka emoyo yuba beti wo. Ewe na madena ko matutereje na zilina Ûteti lakini siasa izimambe kanona sio. Na maina na kidigani ndio na mzumberu to dali kange wa mingi ne to pomea. Nemo kwa mama. Azandi muno chama ningelani. Aya, tuwaze wange wagele. Hello Mutongoi. Hello. Ikumbia siasa kalibo. Asante, wenena Ruben. Ruben. Wenena Ruben. Kalibo Ruben. Ruben wenena kawalani watilwa. Tuwaze wange. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ikumbia siasa. Hello Mutongoi. Ningo kwewa. Ni Jackson ngila. Ngila. Kuma kaloloni. Aha. Yue. Hapa ngoi yudo wa DJ Musumbe. Ni kwa nondu Kalonzo utoni umile la bandu. Nondu ayatu ya nianza liyo no. Ni kwa. Kwa uu kilando makunja ni Kalonzo. No hapo idi mondo da makao pati ki makao. Ana kwa ti ya kinyo cha ukamba. Aha. Asante Aya tose ongi. Maoni menyu. Moke. Hello Mutongoi. Basi nengazi mwenge wao. Aha. Yes. Wana simu nena tafadhali no ukailikeze TV ni. Iwa adibande ndoige credit. Anduka kune reverse call. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao. Hello. Ningo kweuendea. Nena na mtumeta ufanzi siapo. Kalibo. Weta keni kama. Siengo weta. Weta Wana yu Kalonzo kebetanga upinzani. Kwanza ikita wakati ya kamba utugwano keni jambe. Keni jambe kilawa nundu keni kimuki serikali ino ilunga wanu upinzani.
aya na asante ni watu tumani wa kunwa vika kwete kwa yetu kesi eka kwa yetu kesi TV ni aya hello Mutongoi hello Ozea yetu kesi TV ni sure aya mbose yonge eka kwa yetu kesi TV ni wako na mbona nenge twende onesa Paicha kwa yetu kesi wenda kwa yetu kesi sa kwa yetu kesi YouTube hello Mutongoi twamina Hello? Ni nena nao Hello? Ni nena nao Ongela wasya Ndeke kwa yetu kesi TV ni nagu mundu wangai hello Mutongoi hello Ali wozo aya noende director ambe tuambe kuangamilia bau wa yedukize TV ni kwa twesa ibona niko na itwana ngaba pakupenda tekaina itano toyasia alo na tiosio kuni ngozo sio ka kwenyu inge ngoza simu inge bakubi itano namba osa simu iba tu aya hello Mutongoi hello mbona ndio mwewe hello ni nena nao Ye tinyo Uriwajau. Nani kwa mnunua hapo hivi? Wa longo. Wa banga na laila jo. Nani baba ndo na laila. Nani laila kwa ndio jaga jo kana ngamengi. Au wa longo baba ndo ndio la longo aje kana na ngwata nyake na laila. Aya. Asante kwa woni wangu. Akedisi li. Lois Rambo ngamele butiwa. Nituka inge baadaye round 2. Tuketo kumina. Imwe wene ndi na muno mundu layo ni watu akula makule muno ni Bwana FM. Sisi kana nyuma akula makule. Ini nenda kwambia na Bwana FM. FM tuo wose mwana so kasunge. Makule layo akula. Pele makulu. Alotona. Pele makulu. Ayude zimwe akulu kana ngaliko ya zimio. Kana methamothi we kula. Nino sungeo. Ndize. Asante. Uzuni wosu. Nondo nyendie na mitambo ya uzija kula ikunwa na kwa kiundi tono weta. Na pe ingi na kulwa ya maandamano. Pe pata mau. Yes. Pe pata wa kamba kuthi maandamano. Yu ndu mwe pe undo usio. Na ti undo thuku. Muzumbe ezelaba ukambani. Na athenda unena na akamba. Na yasia niwe niugeto kambani. Anengwe stadium nene muno. Pa ukambani. Taunoa. Ile ngine pa. Kenyatta Stadium. Kana Kitui Stadium. Kitui Stadium. Anengwe stadium nene pio na batoneka kwanza bandu batena ukuta. Anende batona ukaingi. Na maluka ingi ki. Methukize muzumbe wo. Nono muzumbe lo yana akwiye ate pezi na watapisie itatu chambe na akwiye usuti wambai na jagere na akwiye tiwacha na kondwa uni muzumbe wa kalamu na akaze no kukokambani kondwa au akamba Maendeeo methukisie na mangava na mayeta ne matongo esi akamba zawa nao paka twika mutongo iwo kamba naumba na wena wo kambande ona agama the stadium ila nene pio na agamba maluka ba methukizi ndo atongo imekwikata of course bana yue bana nitukwenda nena na agamba ne wero maeke maeke ti ndo kwenda na agamba ndakanda kwenda na agamba na hivi mndo kwenda na agamba na maitu ethukizi kwani pe ndo tikwika pe mundu kweta kwananga zindu cyanu ni kwithukizia na wethukize kala mutongo yukunena mwami no nena ona ndukambia nene kulonza la mundu inena chwe twakwate ne yekumatete atha ona ndukwenda kuwa mundu inena ona ndukathiumba none wake ikalo kwako wathi wethukize undu kunena ami no kunena ona ndukalonze inena kwatonzia no thino kwako na nienda ukutapizia ba mundu lo kwetwa ERASTUS
kwikala ngaliko ibwa ataya kukosoa serikali ndukona yeto thugu ningutapitio neni umwe waneniwe ni Yesu na waandikwa ni mutume Luka ibukuni ya Luka kilungu cha 15 yulwa mwana umwe witawa mwana kimamai mwana ucio giacha ane malile yake athia mali na akomoka no komoka ila wogia bika umusi muzwa mangole na ile ni wabikia musi ethe yake ise mwana ya wakwa aimuku na ne wasuka nenda ekiwe mboka nene na thekiwa yuko ukindu chune kuta bazengi kwi ati ndukona kwithwa wingali kwe ya ukosoa utongoi toto na kwa kutwiga niwo waiti nduthane iwo waiti kwanza kwa nini ukulia ati Ûteti ndate azia itinga ninagwatia maendeeo serikali ni ahuru inagwatia niki ukondu kone andishie kitamako na neyezimu we itinga weba egaje ndiba kare ningali kwe ya lelo egwera undeta wa uhuru ina guweba ndugere ko bane bake beto nendo kutapia pai mude ya mwingi muno matheza kwazia kwa gateko mane tinene na ni utabizia okendu kwingi ba waileka la wizi ona yuti kukona tilio ba aina nze magweta okona zima pea wandu makwete pea andu meiti na waruto pea andu meiti na musumbi nangi meiti na waraila makweta onena yula utabizia ba kala wizi kiu makweta okula nizo ni mukuni ukuli ati kwani mukakwate yani abethe na mau yuni utabizia bawe kala wese nundu undu tonie muzumbe serikali ina betie na tinga mokela makethania tiba ndo makoma ni obu arambe azina mazi ko gaitike undu zwa na ndo ebinde aza muno na ni utebe bandu kindu kibika au kethia undu kiendete na niweze peo zindu ngutabitio ba na kuye peo nani mwana ni muzumbe umwe wa tawa Solomon katika buku ya Mutabania lukucha mbe muzo wake ndaiti ati undula wethiwe ukethiwa na kwe andu wa message yuko meoka makulia muzumbe ati wa muzumbe ni mukulia ati nuweze nona edinga thitha azukumie moi na moi no wezia gwetekela kala watabagwa na ya azukuma kebake na kebake no wezia gwetekela kala watabagwa na ya azuguma uhuru na uhuru no wezia kala watabagwa wikale wisi etho andu azume atatu no metekelile nudo no zuguma ogethe na kundu na choice ko ikala wi umambito nzia ya kwezo thengea ne anayo yuko uni toele kwitho atu thikulia ati popa keso pikwa po kwanza kule toele kula cia muno itoele kumana kwikulia muno yitu nena ba neyo theu pa keso pikwa pau mukamba nake petha paunga mero ata yube undu mo abata ngwenda numelele bau nundu ucio mheshimiwa Kalonzo Musyoka withie ni woneka kwanza ile ni mutongoi wa mukamba na ni mutongoi wa chama gitawa cha Wiper kitwaite ayumbe katika maumbano ma Kenya yonthe bunge na senate na kundwa ta mutongoi wa chama nucio ukethe ati na musisia tu ta mutongoi wa mukamba tikamanakana Wiper chama senate makegala nthima kune kula yondo nendo kutabia neza ni maile manda kula cia Wiper National Assembly magala nthima makune kula yondo ni maile manda kula cia Wiper kwa umweshimiwa ucu kuwa ukwitwa Kalonzo Musyoka tikamwona ta mutongoi wa kamba meoka ni mutongoi wa atongo ya nube membungeni na me senate matona kunenwa ogethia no lazima tha muzumbe bekindu kwenda no lazima nena na mheshimiwa Kalonzo utikeze kwazia kalate kulige serikali ni muno nye ndipendwa muungamo wakwa na payu tawange ndonenga munini wa ndonenga mutongoi wa Wiper na mutongoi wa Kambola ito Kalonzo Musyoka eka ambe kalabu pinzani nginela titona kwezaona value ya paya pe serikali peke tukitoa mreje binde be ando ama okola liana ni kwate niona ne ingi muno tababe jamaa wetha follow witoka na mwate wito muno Cosmas etha kwa Barcelona ate wembe ukwembe bombingi koko yana suwa mondo Cosmas kuma sawa kamba wito akuleti kwa kule FM ati yo mwiso wa maandamano aya mwiso wa moni chao ezin outcome ni nini kiduge ni tunagene ne ebinda ingino ndonaibo kwa ndatike mondo kamine kwa songi ozu asume okulia mwiso wa maandamano aya
yati kana mbumbano ithi cia azimio pe undumwa nendo gutebya kiloko na Erastus nendo gutebya kiloko na ndio ndiri kutungira unta yadi na utabia Raila na Ruto makanena Raila na Ruto makanena uthi mwezi wa maandamano asante usiwe mwezi wa maandamano asante kindu kitu na kinene ebinda ingi ni neto kuonena ni wibano mheshimiwa Ndaka na mheshimiwa MAEKE tuivu mwanani usu wa serikali maundu ma maendeleo naundu bane mwetu nene oteti ya maendeleo naundu nengi siasa ite na maendeleo ni siaki tukabatu tukayaka nacio tukakwati ondungi mheshimiwa Ndaka mheshimiwa Ruto watoto sisi ukamba ibindani ya kampeni ndana akwata kula mbingi otondo mheshimiwa Raila unakwati na ni kila mundu bane wese itumi kila kina atumi kukikika indi unanyamwe tuone ne ebinda ingi but nengweno tosi wakelele ingi wakanani wabikena kunenga na omyana netwese CSL ne makwatikanie twese PS ala makwatikanie na yu kwe omyana ingi ende na kukwatikana ta iyo kwangelekani Bob Gisiola aneta sia useneta makweni anasindana na mheshimiwa Manzo na kibudha na alange maneta sia aneta sia na UDA no kwatie mwana wa board member yani ningeleka ngonenga kana kamba mio na miana mende no kwata serikali ile mheshimiwa Ndaka watito sisi chama ni wewe mheshimiwa Malombe aitabia mheshimiwa Ruto kana basongetwe 2027 Ndaka ila pingwa mheshimiwa Ndaka watito sisi ya mheshimiwa Ruto ni goodwill wena yoyi ya hoteli ya kamba hii kana withende na kuthauka kana taka siasa tu hivi kaba ya 2027 zaidi ya kamba mabuko Mheshimiwa Ruto kila uendeze no political game ane na position siasa yake ya 2027 na ekalande no kusisi yako na percent ilo na kula ya 2022 na ni wile position kukona masabu akona naendea na kwete more numbers to the government na ambaye ni kuendea na umbenda na nimbaye ni kwenda na confidence na akwa ta mheshimiwa Ruto yuposa kutwika thia kisula board member no nziaza nitaisia ndo mama kuweni amone thia na interest namo but that is not the real case the real case is ya 2027 ebe kindu FM bawane na nichaete othi na bane muno ngewa nundu FM peke ndo wasia mheshimiwa Ruto itina ake pe alame unena na ndo Raila na ke Raila pe alame unena na ndo Ruto. If that is the case, what is the fate of Stephen Kalonzo Musyoka? Ko Kalonzo wa Musyoka yelo manake na akaisobia kidhama chake Raila da kidhama chake na akaisobia kidhama chake kwa ya zeze wewe mayazi au manona Raila kabisa kila mundu wako nembela athikwata ni ana Raila nikienda nake Kalonzo market national leader wena principles yake nundu juba katuka bya no mayo nena ni na Ruto na bya no mayo nena ni na Raila yeye mini at the end of the day tekatuwa balati na atiwa yengi kwa huo kikiende na Kalonzo ile kuestablish unity yake kando nikienda kama na kikoko ngona keilio nundu ile ngiri ndani kote ile ngi wacheziwe itacheziwe no ketha yilu ne we FM iweta iruta wiper ndiambe ya gweyombia tikanda manda manoni nundu banda manoni no botro na kutela mutongo witu wa wiper baibange mutema nundu yute kayo koma ni wathela no timutwikie timu prepare 2027 okay tamu ya ebetange ni wa screening no tone kaba TV ni ndwezi sana Kalonzo kaleba aene naona ka TV ni timameketezia sana nundu wa TV ni nitazia sana asante tambai relevant na landu maitu akamba maitu meunena julu Kalonzo mamuona ba emanda manoni MAEKE na Kalonzo pau nikenda aende na kwita ta mundu kwita chama kitu nikenda twithe tutona kwitha tona kwa zetwendo sumbe 2027 asante wamina aya point nizo waminilela MAEKE ne bwo salera nyondo ulane education ngitio ne kaleto ne education ndo twende na discussion ne kulezu na kudia
ni ngwenda usonge pia kwa nondo ukulia na ndisioko itina banini maandamano pai mundu mosa kendo na no mama maandamano kitumikila kivo watata kuisia musumbula to inake nyine na ise dewe amanga mewo watata musisi timu wa kutelema kuti ndo FM waelezea awelezea moi aelezea baki aelezea uhuru na ngoyo na kila kivo nenda wambosisha the reality nitu education mwenende ulani wa musema chao kweli umuombe mheshimiwa kitaka pinya wake ni andu matala ndaka umuombe pinya wake na andu matala akabuba bilingi na ndaya andu matala tubinge ilelo watala wethe ngale yuma ngale kwa kangundo na yuma ilobi nja mwezi okinginya njosika usiugwe pinya wao nundo enando wewe mwene ndekelo kunena mwene ndhe mushanuku wewe ona aishimiwa namo ulatwaetewa tio scenario ile tona kwitha jende kano ya hypothesis ya kana no kwitha kwende na uneno nio itina na mwisho wa kindu kina ndo nisio kumbatia na ukegwa meta na ndugu nwewa onake mheshimiwa ndaka ni wa bindu ationi indi nyita takila nese kuhusu baja sindu icio onthe nimbikalile na ikekwa masabu na ikasonjwa baja na umundi lemi ekangwelesie kitumi kila kiesio bika bandu withi watata nyene education mikutano yesu yonthe na bado ngina waba unye ndinesi ona agenda ndinesi akwese kuona agenda nundu agenda ketha ni kwase ni no yiwe kula bai mundu ese ko buy story yesu nundu ni story ye wikite kuma tene agenda ile ngeje kwivo ni ukulie kulyo we ulona iserikali ni ndini wa handshake na mwene ndini unaumia mauta makambata kinake kambata ku agenda yo yinese kwiyumilia nesa yikeyumilia na ije kutumuona kwina kila muzungu kita change of goalposts kwa wamwe measha tweet status tukosane lakini we laira deep within ngoni yake niweze ku status tio kukela nilia uru paka na kulika nongina with the wina muscles maingi na sindu mbingi mwene ndi revolution yeyoka kana kindu kiyoka kilipwa nyu chunye musumbe wekalele ndi ni kindu chaile kwitha ni facts nongwatia kunene na ndiasiata nene na ndiasio kila chonde wona ndwa ombe mazika na thinola wivo ni kindu kita wa FM ndakwoti mizwa muno pe muzomo wasia ibinda mu mino kile ibeti monza ikasembania mundu ume omwe na imwe yae ithi tuikwenda kindu kuma kwaku indi kila twigona ni chao ni yesietwa yuwa mengi mawe pa mekete na emesi maisa baibu kalonzo atebaya aya nienda kwa woni waku yolwa appointment now tibo nokite now bini wa kindu kini chitubuwa mheshimiwa ndasia hii ni siasa na kila mundu noli kila siasa lakini kila kibo ni keke nienda ngukulia esoto na appointment isu siebo ni appointment genuine na ni appointment tosi no appointment it is so powerful no toka kwa appointment na kwa nyine ndao nena uwagwo ila nene inengetwa ndwala wala makonangie kula kwa winga inge muno na watata kusisia ketha ni appointment isi eketwe sio na ungu ndini yake nitwe kuona peo commitment nundu wona ongamia UDA wa riski ketha ongamio na weba witha wokie ongama UDA wese yongama mundu ndane woka appointment peo na that lakini twatata kuisha nitwe kuona serikali ekatumita ya Ruto yina goodwill na kuthukuma mwene nthi wokamba na ngunenga ngelekanyo si baba muthinola twaina tupe muthina twaina a welcoming party ya mheshimiwa mwe ûYΗETEWA kitaka mheshimiwa Kalonzo waneni na no mambe clip chu na asia ketha serikali kana Ruto ibinda yu ni wanena asia ketha serikali ya Ruto ni yendo nenya nina sindu ngwenda nikiwe masilanga na nena sindu mbingi na out of that tiola na of all up out of that ni wese ni tunanengi wembesa ni serikali kiwo kila kibaya
through gavana wa Vinya ningitila memorandum inekiwe memorandum inandikaniwe kicha mazinga serikali ikigucha masinga initeke yani ngano pesa ni serikali kuu yaetu project itadaye mubangoni yoka ni kanando mama sako thinola tutwe na gwenda kitwi uthele papa yutu ikunena masako ni kunena twikanie kwenzo balls 26 si atharula siele kwetha yende ya kwenzo kitumi ni chao masako town tuina keu nondo wako ngala kwekiwe na through not ikiwe kungala kwa maluva down nondo ne kungala anytime from now na secretary okay oka na nenga na kunye ni asiata ndi conclude ni asia serikali ya Ruto yina goodwill ya kutethia bwene ndi kuya kwitu Kalama pele Ruto kieto etia isuja ya serikali ile na abeti lakini Ruto aivo oka pe TVET yeba ya yone yake to na Ruto akaput mbesa yake personally as a person nikana eke okamba kutu asie nyino nasie pena goodwill asante bwana FM weso ongea yolo wake we bebe mundu ba watu motomanyeto aberoneka ndanyasi ai FM eka ukengando vai handshake Raila ekona maleve on his selfish ambitions not for the benefit of Kenya. Nimobea indi ne otavye neza wesa kwiwe na otavye maandiko maate ya na kuya maiti ati kila chekiki nicho kikuo na nocho kikekeka na ningwitikalana na kila mheshimiwa MAEKE okuweta kana of course musumbula twena hakino twatha kwetha yo principal monango Adelaina indi nenda ukutapya nesa utongo ipesa aho bikao gethia wena kibathukanyo ni wese yundu ukoneka saila unabwa tawi Ûteti ne wa ulei aibinga serikali la ibo tiwo kuoneka yu na utabiche kila kibaluka cha serikali obano ngutabiche kila kituma andu manogwe ni serikali ona serikali ndi thabe ondu imekite andu moka maka kwatu no mathina la makwata andu na yu ithia kwa makulia enyi muthina gwe ni jao makuya either tithina gwe ni serikali no thibo kisindule kwika kana tithina gwe nundu ilete kwika sindu fulani ona serikali ndi thae thina paipa no ithai na thina yuko ndu wa u peke ndu getha akichabara ndukone muzumbe kila ndukone andishe kitale kiwe nundu wa pressure ni utabia neza wikalae wese pa ERASTUS na musia icio zu kana mwithukezia na nengo munenga ndaya muno kana kile binda wona utongoi mana pa yu utongoi utetheawa na personal interest yani pa yu utongoi ute interest na mutongo yoga ekalandhe akulia ati thoi interest ni ubingizwa nikinga ni okwete akaje no tono ubingiza na kuwa agetha tono ubingiza thonga mwita ni nasia akasia agethia aenga mwita kwanza withia no tongozi ana angia chivu kindu kila ngwenda ni na mugu ndukone to mwite ya kwithiwa pe kindu kingi bata kana te pressure etha iyo lumuno asia interest isu ningwite kalana nake pio yana yulwa yana kana asembani na personal interest na joku angikwia ona kemozumbe na personal interest siake na akona si pengezwa ne kwithiwa itinga ni uteta muno baya na kwina maomba akona si pengezwa ni sindu izu ni kwitwa itinga akathia na ngutabyondo akangutabyondo mulawe ERASTUS nikate songia kulu ya kwa appointments nenda kuizongela ba you wese kila mheshimiwa Ruto tamuteti mwe ukwete kwika asiaiti uwe ndaka kwe asiaiti mongolea mwanza ti kwe akamba ni mubea nundu akamba ndingi kwa maana ya mukone agula mbinge muhono na no 20% ti kumea ni mubea ni kwa asiai well yunenda mbia kumwea ona kutwika ndine yakwa agula mbinge ila na kwa tiene ngutunga mubea na ngutunga kuoko na pe kindu cha kele kikawa ni muteti tozu na muzumbe noenda wakazizi ogethia akeza kwenda akeza kwenda kuipa ukamba na akeza kwenda uko kambani na mundu tona kumhost ogethia ine nganya wako evo ndo no mukuna zimunga mweomba no kwa bau nundu payundu petila izi munona we muzumbe kuthio bandu environment itenzio muno noenda awa environment wishua kana nenzo yuko appointment isu ukona
munango isiaite kana nukwenda withie ketha ni batoneka akambala mamukune 20% kana between 20 to 30 ni mamba ta mwaka 40 mwaka 50 chuni chose yaiti na nuto no kwata kana kaleo kwata nundu na kwiye utongoi pe umauka nundu akwithiwa ula usindana nake ona ndetha saingi ndetha ate mundu muthuku lakini nundu na kwiga gakosa kamwe pe mutongo yumwe waendia omba none owa moteti unge maimanda utongo kwanza kula ziba kube usakuwa niba kube muno na oka na ndege na yu andu mayeleu helicopter yoka na yoka lia muthanga muno na wethe leu ni walika muthanga ai kindu kini ja mubuye muno nginya wethe ni wasia nutonda kwitha asia utongo eta ye muthuku ku mundu ni wika okakosa kaini kwa uno ucio yakananga ku uno ucio kethe ni twamana kana yuke huku wangi utabia nendo thiuka cicie kauwa kele wa dunia wethe abe andu ana maina mutongo wa Germany weta wa Adolf Hitler na meana mwai wa kele 1945 mazia ize ka undu wendeze elemeta Adolf Hitler mama yati ona kauye munene waitu ka undu tekuona wende yutita tisinda kwa tinene nangali kwengete kwete kuzindana na moi kwa tinene namo tizize kana nite manda usungio utekatumisia ku kiune kwia ona wesa ona utongo iwipano petha apendu katika background najuku angita pia mheshimiwa nyendo nakuda ngi ubwenye ni utabaje zinu nina ni revite zinu bingi muno yani ditha kinege ngwezi ilio ni kindu nonete kikite na kike kana ikaziokelelo na nundu wona kindu cheke kie na kiusiokelelo ikalojetele kikogenge asante aya mheshimiwa ndaka tuko ba utongo ini mheshimiwa SKM binda neno yake ya Ûteti muno 2022 tuneo bawe tuiko Îkûmbî na bwana FM na tongo ya langi na ine ndingi mayiko no simo mayaje mbona mheshimiwa ndena musimamo mheshimiwa no kueta ki ayeka ki dikakwata mbao mheshimiwa Raila Odinga aimukwata mbao ndithi interviews aithi tina twesomona aimanda mwana wa speaker aya kumia wesa hithi andu ingi nimekuona maki na maki titama kueleka maki siasa yu ikudi yuka nondu we member wa chama cha Wiper na we ndeni wa leadership nondu we deputy majority leader wa county ya Masako mheshimiwa kudi yuka ye mheshimiwa Kalonzo ni pressure wetha anengetwe nibi na ingisi da avanza si da imukunete pressure inywe atongo ima Wiper mwitha amwe mukuna pressure weza hithi ya saingi no kunena ki ainena ki ya na ngonengo neni kana ngotabio neni una neni ni mheshimiwa Kibwana tuinena na ke binda ingi and wa mauvo maito ayaze kana ye binda yake ya mheshimiwa Kalonzo ni bikie mudia athoke na baya mokamba yoza mokondonge mheshimiwa ndaka story hizo ndese yobo lakini ya mutitu maona manani meo by that time mboneka nagu angita itu tinayo utongoine tinayo obuto solele chamani cha Wiper atito utongoine lakini of late any decision ikumekwa ni Wiper is through consultation ni Wiper kana ni party leader ama ikumekwa iti party leader we make decision as a party chiwe chama ticha Kalonzo agirete da kitongwezi na consultation sio ndene teke quick wanajuba uwe ni twisibala ukwatisi kwa utila chama kinarani yawa ta chamwene yuterani chama na chandu onde cha Kenya kwa paketha bana mawe kwa yundi kwa shua kana nweza ona mawe na Kalonzo asiaite medho market 2027 na decision ile ndo ku make either through consultation kwa paketha be mundu wile bandu etelete Kalonzo mundu aneno one aneno hapana hiyo mipango tumepanga na niende enesa oba ibande na thina ta timu ya Wiper aditi na Kalonzo ineni decision ilo ku make na ni chama na organizia chama si in operation si mwati yeti nake maike wenda kuyazara
Nengwene nogenda kweta lwabu ndatikemu kila ndo nakwasya ni na usio tukanena kila chagwa na ni usio tukanena reality siama mbingi sia Kenya ni mwene chama ula party leader umundi Raila akasya kindu ono umundi SKM akasya kindu na Ruto akasya kindu dines ya kwamba kuona chama ba Kenya kina kimachuye in their democracy na their party leader wo nde kunena anything dines ya kwamba ojona na dines ya ojona na langu sio kojona wizegwa na utavya yuko kila kivo ni kwasya and we make ya personal decisions which leads nondo for example we nyengwa bodifa nenyu zo ukamba kwa nyumbani wende ni kana twasinganya ni wamunene itu tio nenda ni become ni become like the antagonist nondo you akamba ketha tukekomboa akina FM tiala tima advice ala mebo political nunginya twambe kuisia umundi for example ebulaye bweke na tuyeda God forbid SKM matekwa twina succession politics ndini welebeta yo kamba kana tuende tuke kwa baya nendo sisye kuya Rift Valley undo mataka uma kebelani sisye undo young people mokite mambatete from the age of 28 twaina maseneta twaina magavana akina sang na andwasu mayulechwa lakini yuko kuito kamba nitulakite kindu kitawa succession politics na itu nila mentorship in short na yukiu chambe kila tuikwasi necho kwegwa mwene ndi banda teta mwene ndi teta ichau nde uleana na Kalonzo lakini mwene ndi nukuona kila kitawa reality na reality ni FM ba na ndo agibayana la isola to analyze ya kula tukakula nyae yo Kalonzo ungamewe kaka kwata kula tukasiaje kwa uno sio yu na itu twambie okwikomboa na tuikomboa mbaye kwa kumita bya ugo nundu mundu anena gwani mwene ndi maoni makamba makoso na tuikula nyae what next after SKM nitwetha twina plan B after SKM tuikokoti watondo twatiwe vindamu lumutesia akamba twatiwe wethi ne twatiwa lakini tujise bala twendete asante bwana FM ne kwati ndatike mwembe maeke omunenga imwe akongalasi yake ili pole mwana ndio ngwezio summarize unduzu utwika hii mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndaketha atemo ungamo yukuigwa na wewe hao kiwetwa kiwetwa mono ni kiwetwa pekindu na utapina ni chawetwa ni mheshimiwa Ndaka kiliati unduma mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni mutongoi wa chama kita wa Wiper na yune wese ila twaenda Ûtetini yo okabika pandu ukamba yu wese okaethe pe Wiper ila utongoesie nutona kwitha endo thengeana na chama ta UDA na yu maendo thengeania ya ayikulia ati kwanza wewe Wiper yikala nthi neyo maikulia ati we ila kukwatiania na UDA na pa ya TALA pala ndako kwenda kuungama na Wiper paithe ape mujumbe wako kwenda kuungama na UDA we yui uloka ne waluza wa kuungama no na kindu takiu withia nikiu lazimithia mutongo wa Wiper ewe kwamba kana chama chukingi nundu wa thengeania nacho kiuka chambe utumata kwa ayisile sindu ile ingizio ntheno lazima ukethia in the back of agilini kwake ni wizilite kana ni mutongo wa Wiper na ni waelome kishua Wiper ni yaete atongoi nundu nicho chama kilo tongoezi ugwana akende thia kwatane na atongo yangi na hicho chama kilo tongoezi I like what mheshimiwa MAEKE say which is very true ni jagwa tinamba uzi no tekweta tata na tinamba obika nundu nitweze za kana wazia ODM ni wezi uzunu ona yu kazi UDA ni wezi uzunu twaze Wiper ni wezi uzunu na yuteile una tebau na tinamba obika na tekwikalanga wewe ngo tabanje nduweta tekumabu ona tekumabu 2027 ona 2032 ndio na tezuma bau nundu
niweze mitalatala ya succession izu kuwa mheshimiwa MAEKE iweta nimeseo indi dhathi bina mundu aitumi fulani nuzibe pe kule mwa kulia ya nebe dhapa usakwani wae kwa nuzibe nzie mwe otongo inzani asia na niyo kwanza kozete kuwete atongo nuzibe pe atongo imedha mamithembele pe mutongo mutu mwita dijua kana dijure mutu tona utamuka nongewita wa de facto yudijua wale kwithia ni we mutongo wila witha ya musakwe nandu makazi anengania lakini wizao kokethia mutongo wila de facto pe mundu ungi witha abu te musakwe lakini pesa witha athiwika nandu munango na yukindu chu katika utongo nye yuta ni tanithiro katika ongika research ya leadership inigizia itio kethia munango ni kwithia otogua mheshimiwa MAEKE acha pai bandu bai kwa zakwani lakini kwa kuli andu mutongo ona ningi ndwambate teithiu na yulu teithi mindoni like Victoria uthi unda byati mutongo yula wipau pe bandu asa kuiwe na andu atwika ni wa mutongo aye lakini yani sindu siepanga siombene akeza kwithia ne wa mutongo ona musumbi ula twina akeyu sindu siepangio siombene weza kwithia ni mwa weza utwika mutongo wa ndola make ma Rift Valley izindu isu siukazi ile na siamina kukazi ile ayo yona siamunenga mutongo na be kindu kingi twaila okumana we be kindu twaila okumana we ogwa onga ino wese ulonge ukatwika mutongo na yuzi andu nimatona ukuna we mwingi muno no gethia niwezi onoka zizia musumbi ula wethitwe boy ula ngaina wa muthomo icie wita wa moi wizi ona moi muno ngone kwake ona kau Jeremia anaizie kumia mwanza anaizie ngo ya mundu ndumemana lakini ngone waize moi muno ngone kwake ndona athenda ruto ona pwato teume ai lakini ngaja na pituka ni sindo wa pituka niyo sindo eza ko licho wala ruto yuko uwa ona ba ukamba ni tona kuona gatetena batona gwetho wa MAEKE okwacha no titena succession plan ende nendo kutabia neza saa sikavika sianga yazi yu nendo twa utongo wa ukamba bandu bangi yani ake kama sabu make kwanza yazi yake siakindi wone mali kana no yu andu mazi anapata ngwe ona kana no MAEKE ona gadha no ndaka ona no FM ona gadha no ERASTUS kwani ko becho ningo bedina dia zadi mo FM ni endai director madam Loise be waze ngwenda gutu thaukie withauka waze osu ne ndalo likenga ya tax ni unena nyewe wezie kwete unena ni onge mubyo mono wezo walika Siasa yani likani tabuzi onde ngewa ino sia tax na we Maendeeo oneni usu wakwata ndabye wakwata ndabye oyu we sawa ekane zo otumani umoyo bano ngeze sia heshimiwa asu vamona mutaalamu na windabe sia MAEKE Kalonzo ni tata wa akamba onde na niwe musumbe ula okete usu eta wa mheshimiwa Daniel Mutinda Ndwiki MCA wa Mulolongo sio Kimau Newe Ndwiki yes to thokobana Mulolongo aya yue kaitu education nene we bano ko always nengelelio nene wa atongo yasu mimi nauliza nyinyi si nyinyi mnalipa ushuru si ukienda kununua kimbo unalipa ushuru si ukienda kununua mkate unalipa ushuru mnataka wale wadosi wakose kulipa ushuru watu wawache nani nasikia mengine inasemwa ati wengine hawatoi kodi hawatoi nini nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na uwewamuka anasema hii na mwingine anamuka anasema hii lakini serikali iko na laini yake ya vile mambo inaendeshwa mambo ya kodi income tax ni lazima mkubwa au mdogo wawache KRA ifanye kazi yake wasileta siasa kwa mambo ya ushuru
bwana ushuru, hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia haikuwa inafanya kama vile inafanya. Wachana na Mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta. Ndio hata sasa mama mzee mwenye heshima kama Mama Ngina Kenyatta unataka kumtoa ushuru ile inaitwa death. Wacha nikwambie, hii ni kodi ya kifo. Yaani wewe sasa, wale wanataka kuleta mtu akifa jamii zake wanalipa kodi. Yaani unataka kutoa ushuru watu wamekufa. We, aya niwethukiisia wambe President William Ruto, wakeli First Lady wambe ulani Mama Ngina Kenyatta, na ula kwa ndoingi matamwisi na ala matamwiwa ainena ndi oyuno nenie yolo wakecha court. Aya wakatatu ni Mheshimiwa Raila Odinga, kila mundu no mwisi, na wakana ni Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Ula wamini anoneni watumwa FM atheka muno mena MAEKE wakana ni ile ya kutoza maiti ushuru. Ushuru no wetie thina muno. Ushuru no wetie thina muno Mheshimiwa Ndaka. Wada kwithukiisia atongo yasu undu meonena ngewa ya umya wa koti. Mheshimiwa Ruto eti kila mundu munene na munini no umasia koti. Na no wewe Raila na Kalonzo mayona musio wa Kenyatta ni rolikilelo muno, na Kalonzo ne mwithukiisia ebinda yasa nitwakuona Mheshimiwa Ruto nitwakuibethanisha kula kwi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. No Raila bega unenda nekia nene tayaza kana bebe ina sheria ya maondano ma waiver ya presidents isa ya mwaka waiver mwaka na 1982 I think pando na bau ku Mheshimiwa Ndaka no kuona ngeweno ya umya wako taitha ili kilwe siasa na tabena kuibethanisha kwibo Mheshimiwa Ruto wende na kuibethanisha nondo amondo ala manake tiki utongoile mubitu. Dinana ta mutongoi nenda kwa sionya hapa kutandaka Mheshimiwa wa TALA Musakua painde diende ya koti uteku ni lazima koti uwe na ku ukatuika wao mataka iba koti imini bya moto kalasia ku duniani kama ibe asiendo nyene emwe nondo serikali kwasi kila mundu aibe koti either ni first family, either ni second family, either ni last family, kila mundu aibe koti nikenda Maendeeo mande mone aya nikena nimena nagu nilipala be MAEKE unene usi wa Mheshimiwa Kalonzo kwa iminu kilelia wakana kino nitakumia maiti koti ronyo nene hata yulwage pai mundu mukuwe ba koti andala metha ni mama iba koti family yake na ataje ba koti kulingana na companies ila zio menaso they have over 300 companies kadha baiku iba koti over 300 companies. Why a small mama anauza mboga pale sokoni kwa nini analipa koti? Onago iba azo kutaka iba koti. Kedha family company maana ro kedha iba koti. Okay. Na kiti siasa. Nenda yukieleke. Ta Kenya yutinena ta Kenya. Haya ndo special. Kedha mama ulo kutamboka no kungamewa ni county government ya Machakos akaiba koti. Na ke mundu ina company ku generate millions of shillings na they exempt yo kuiba koti. Is you mean there is no equal, there is no equality in this country. Okay. So to promote equality, everybody must pay tax. Asante. Bwana MAEKE, waiver. Ongewona sia ku waive koti kwa nwamwe. One by ku waive koti kwibo. Nondu sheria zibo na bai sheria ye kwasia Musumbe ndakaibe koti. This is ila states law. Siate. Na ya okie ya ambolishwa. Correct. Ku kila kibo nyengo ngungamana na Musumbe ando maibe tax. Na kicho kide kikie. Tene ando ni mana konzamo ko makakono kilingande makalia kuipa tax. Lakini kuoka system mubya ya mundu KRA ulona alikile baya. Umundu ko kilia weka returns yu kedha ni VAT returns. Zika computer ni no kama mekane wathi na mwisho wa mwe after 30 days ndona watu muone KRA yambe yokwandwa immediately. Na nondu andu aya mane kala mwaka muima mundu ate otabuobo wa tax ndoka ndatalilwa nondu na tax wale yakuiba nangi tuino niela ingi keroche ile ndo bingwa nondu wa tax ukewa title billions cia tax na ndo ingi yu ki kiyaele kuikiwa siasa na kindu kila nye
umundi kembe with yo mono nundu serikali te tax pai serikali yaele kuendea jila Raila na ndongo ile ingesia si kuungama nundu bala maendete ni script nyene misomi yondu yendete na izia na metho maki siasa meuka mambie kuone thiandu kuiba tax sita kwi maana ni kana ba either mukutano wa maboko kana mukutano nengi mayo na ila injunctions yo moke me mwene nthi twethi yo na tax yetu kuiba tu ya binye na nundu niona a lot of nye for example niona a lot of hypocrisy andu aba na tu serikalini kalibu onde except mundu la yu uona ila tuita moral authority ya kupoint serikali chane Kalonzo nundu wenda naya muno na lange manai kundi nipyu whether omeani mo mana osake lakini na the same handshake no that bit that sia meya ila ekotuome sio mundi or the same handshakes kunye na tata kuzisia niona wani matende kila kingi kiki kunenwa cha kuthikosa kibetike ko ngitio kibetike ko nacho serikali ya ile kwa ras mundu as a person zikathiju zikasingu out zikasia mamangina iwe na kindu ini siasa ina kitio kunwa mituke nundu mundu akera eyo niguo na ungamie asia no kweka investigation ama nekana andwane maiba court ekangutabia andu ama family akinata neye kwetekena maiya nengetio twisiba biasa londe ala Maendeeo asia mining isi ndusia mrembo makale ibe tax mote family kenda ni obaluka okay ndo kona be siasa kana siasa ili kile kindu ni whether ya unisialika no se you kindu ke meao ono mundi tenone gwandu kulwe wese wo ba yo lunga nya wese ne winao na yuna mwala meko yo lu manyasi yetu ikwendo manai unai musumbe kana ndo musumbe ketha ndo ebete tax eba kube simuna kuna ndo ithia ne block ndenge kuino sindu nonie simuna kuna ate nenge twine wiela scandal ina ya 1.4 billion mundu unatete 5G na no na zija atilika nundu tene kuna wasimuke wai ngonie ndili esue betangie twekio na no niwe the amaka telo no tamama no ziese ligale ndege ndila ziese ligale wala telo yani we the mekungo bebieni ni kukungo bebieni iba kwa tax wezawe kacha thief to say that thief wezawe ndio wetu karua mundi karua ndi mwithukize no wetie kendo kithengeani na kiuchaku na azia maka telo ndi mumezi ligale usuni kwa na gera ila azia walusani anyway story for another day Bwana FM undu wa court nizo waambie kuiba court tena wona ni siasa ile kilo bonde ni kana ni genuine serikali ya kila mtu aibe court yundu wambe endo gotabio zindu ila sietho asiko na YouTube te yuneni undu wambe kile binda court no weba ateo pe principle imwe itawa ya exemptions yetho alipo ne yetho ina itumisia yo nesa na ni nene wa mbungeni tukazia kikundi kana omundu fulani ane exemptions nundu itumi fulani na itumisi nene nesa na yetekeleka uzuno ndo ame ateo nendo gotabia nesa kana muzumbi ula twenake ne moyo na gwa ne moyo asia ne moyo nundu pekindu na seisi pekindu na seisi na ethe ayu pina ula kindu kiki naguo na ilo manda pinongi oba kubi we nene naguo ni kana ni kiole mutola kinaguo ila unonie umbano wa kamukunji na ailanje ona umbano wa njakaranda imuzumbe no na amukia na uko muzumbe no na atu yaweta kuiba koti no na asia kila mwana wele kuiba koti ate yelo no ila woni embomba no izu no mamie yuna lea kuipanga tene ingweza kwethe wande yumba neti na yuna akwa na ile kuipanga ata na ilo manda yuye kani ni neno poa majority wa makuwena na ilo manda isinga yakwa isinga bazo mokerize neni na azandi na gethe kana na ona getina na ijano na ilo manda isinga yakwa ya ene ndima ikeso kuzwa akili yo nde nundu ene nduko me manambe otalwa magewa ati
serikali ine amwe ni utheje mutu serikali ine mbere ni utheje mauta ni mbere ni utheje kiwu ni mbere ni utheje visi me manambe sitima me no ke thesi ndu zini tasia wo sindu zini tasia wo aya ene ndiano ni makelelia ata na mathaji aya makelelia na nzio makelelia amekwata ili ati andu asumukuwe mainene sindu isu kwanza mazi bakoti yini anda withukize mheshimiwa Ndaka onakau mutongo wa waipa eba ayazia enende mumokoti muno enende make kwarasiwa yu wabwithukize no kwazia kila mundu aile kweka yani ko kupe muzumbe no convince yandu kana yani wethe yani wo sandwa yuketha ndana na kindu kya muthembozu andu othe metha maralite behind Raila na Kalonzo lakini uno manenjie kukosa andu mituke ameati kwanza yune ndo mutavye kindu kingi mutaisi andu azu kwanza mugua maina na alama nenga ne tembea cia maomba no azu athi bakoti andu mambiyo zenga nye mheshimiwa Ndaka na niwe ne betwe koti nye FM na iwe ne betwe koti nye MAEKE na iwe ne betwe koti nye ERASTUS pemi ne be mundu na bakoti yu andu wethe ni wosa kikundi kingi na izo ni mwazi ne moyo ni moyo na ni moyo na kikundi yosa na pate ngwe wethe andu mambiya kuona hii ayewe ano azima ebe koti we yuno mwezi ni mawaga le kwa doze musumbenge alama na abwa atatabe okay yuko uni utabye baaneza yani isu ni siasa siwe yani na nifu kumite uyola wasyo nondo maomba no matambite ugwe mamindo ma kamukunji na jagaranda ndune wange waya musiwa musumbe watene Kenyatta okewetwa kuna weta wabutu kila mundu aibe koti umwe nangaza hivi kabu indela maomba no amapikie yu ni kwambia ume la families yini kwambia ume na iwisi niwisi yu ukobeka bandu usembelete pe bandu usembelete asembelete bau nikanazi ogazi ye ona nemwezi be mundu ngota naye ba taxi unekala na mana ozu mungu weta pe mundu naye ba taxi nona mana ogungwera unaye musumbe pe mundu bana nduma nekala ye moto naye ba taxi uzuno ukweyu niwa either ambeyo kukunetinga nikana yambe kwiwe hii andu mambe kuona kumbe ona kama no kwera runene anake ndai bakoti ugwa akwete ku package yandu with ona kauni matona kwithukizya ngewa yandu aya ni mambe ya kuona ti andu matona kuiga nunu na mamena weakness ila yo na ni utabia neza kwanza makanenge muzumbi no manenjite kwa achieve kindu very important asante chao neutralize endeneza we haya ende ni kwate no abika muthia wele wakwecha ende ni wele sio wetha we mwithiano niona twina nataka nini tumine kivindi ndo batu ithana masaa ile na already tutumite saa imwe na ndateka 50 na ile enda tusioke bala mwene ndi unena nyone ni mwasa twisomina no tukome ba endo se kwa mwene ndi tuiwe yasiata ende musese ne muvya muno kwitha wende na kusese Mutongo TV na kwithukisia Mutongo FM kilungu cha Îkûmbî siasa kilungu kila ni sewe bata muno nacho na nina utanu na ne muvya muno kwitha we bata muno na Îkûmbî siasa na twivana ndo waku ndikitumi twende na kunenda nyaba masani asu na kuinga lekoni isu ni enda kutambwa yu biti waku wakwikala utosia yesi kwa masaa asweli na nikwe awe na moso motomani wa kunondekia nondo motomani metha maingi masaa metha mema nini mambo mengi masaa ndio machache kwa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM ERASTUS kito kwanza mane page yakwa enda like page na we follow and then wa page ya Îkûmbî siasa Mutongo TV enda oti otomani wa kuvau na kwa YouTube Mutongo TV Stock FM official ngona ndo ingi mona ma YouTube maende na kusia yesi enda kwambia na Facebook nikaenda nuke YouTube kana ambia na Facebook nikaenda nuke YouTube nisoma matumani manini nondo amasana ndio sa simu 5 kuambia kweke simu credit nene mwathie kana nengo kwa kwenyu ingi Facebook ya Mutongo TV Alex Kivuva asiati kila mundu au miekoti na ke Veronica ndenya akasiati ndaka wesawa pyu let's bridge the gap nene ngao ya koti aya nake mundu no nwetwa Alex Mutuka said they are getting so personal with the issue of taxes and making us truly believe there have been underground dealings to evade taxes. Why are they speaking so loudly yet they are not government or KRA?
Okay, Alex Mutuku. Nake Zingaje tewe. Iti nikuya ngewe taxi. Ngewe taxi inaonena nya mubiba. Edukizia na kumotoa yasiai. Sasa wacha nikukozoea Moi family and Kenyatta family kitambo ndo walikuwa wamekataa kulipa tax, lakini wakati wa Kibaki akakataana na hiyo tabia akalipisha kila mtu. Haya. One time John Alexander nenge ndweke kulikilela atongo imuthembosu atongo imetha ameanu ala atongo yala ndwe manu bane nende maisiasu no mekwenda na beyo ndweka Samson Musyoka mwene ndi wonde ni waile kuiva tax patete ndino ndikatwike shamba la wanyama bala nyamo imwe siai special kuveta ila ingi oundu mosumbe Ruto unaisi aya wa mudhiangale kwa ya Facebook nethi kwa ya YouTube ndio sasa simu naifasha nde nevyo kauka FM ni ka ukweli pyu Ruto akili pyu ni wande cha FM asante sana uzitutawelo ndaka eta wa Chaus Chalo engalekozia na Ivasha Vasha kwetu wa Vasha na mutineva na ndo ta Lois ni wa maikweta Vasha Lois mudhamba aya tuke wa YouTube YouTube Mutongo TV Stock FM official nenda kwambia na mundu weta wati Moses Mba yasi ati kithuku kethi atongo yasu ushuru tuivabate tenga tuiva ushuru kabisa na kinga baada ya muzezi we bano na nishambigi mpya etwa Hope Heroes 7 my first day here from Brussels Belgium. Ozune ni mudhoje yuko tukwatiania iva kila wachumwa ekaino wengale wazia Belgium sisika no kiwekala ngona ono yetete Hope Heroes sisika kiwekala ngona na kana wekala la mabisa aya asandi monono ndo kutwelwela hata byandu ma Belgium nitukuoka ku aya tuke kwa mundu nowe aiti this Ruto government this Ruto got Kavaluko thoughts ni gani ujanja mazinga kumbe wala no mukamba wawesele advent masaya say FM tina nundu wa kwetikila kana president Ruto no kene mono Mutuku Cornelius kedi atongo yasu kulipa ushuru tulipe ushuru tujitegemee haya ushuru mwa wetete mapeni wayu haya tuweze simu Lois nenge simu 5 nenge simu 5 nikandweze idea nitoendea na kwena naondo amasa nedel Fred Bweka aondo wameturudisha nyuma lazima kila mtu alipe kodi. Hello Mutongo. Yes, ERASTUS. Inenena nao. Usiku na Chairman karibu. Na chairman ngelani kaka ushuru we. Naone wazi wakainge. Kaka ushuru ko niko kuyandie na kawere ndia chinyeni. Kawete. Mundu taiba. Ando maize ushuru nundu na odu wa baya lewe makalea kwa sipedere ne ndimaka ila ningetenda te ya umezi. Lakini mama yetu ushuru pate mundu ko pointi wa direct. Ndu mama ushuru kwa njari kaona nene tu neni. Na nengi uzola ibo maka ibo ushuru nusu yenye nengo support maize. Nika na sindu ibo. Nizao mono asandi chairman ngelani. Aya, toze nenda 5 nenda 5. Sia kwena. Hello Mutongoi. Hello. Karibu Ikombene. Asante. Karibu weta uone. Hello. Endea eta woni. Nila wane asia. Kipende gendo na saa. Asante. Ngoja pia opio kupate. Na gera. Ni movea. Asante. Koma neza. Nengezi mwingi. Hello Mutongoi. Hello. Nina nao. Nana Musyoka. Musyoka? Ya piao. Asia. Ya piao yobu ko makuweni. Na akako wewe barabia ni agona ndo madwa ko makoti.
Ando maithe koti pio mpaka onola munini. Wanda ando maithe koti ya pio. Asante. Ni bwana pio kuone andeno. Hane muvya katuna ngonge mwana andwele niendele tumine. NZOMO otomani wa Twitter. Umwe. Hello Mutongo. Nenga simu ya mudia. Hello. Hello. Ongela wasi akakwe Education TV ni. Umemtoa. Wa Education TV ni weka wabeto. Hello Mutongo. Ni nena nao. Nena na Julius Manga. Julius ndo ongela wasi ende tu iwanenesa. Nena kwa kodi ni kombago kwa kila mundu. Malafu kwa enda kwa ngalabu. Ukamba kwa uwe Mutongo ila wiko. Ni Kalonzo Musyoka. Na kumanga Mutongo ingia na Kalonzo. Itu tegi nyaba bagwe 10. Kana kusaidia 10. Yes. Kwa Mukamba nalo kwa Kalonzo. Kwa njia yote kana tenge kwa Kamba. Ni muveende. Mwana mwe. Aya simu ya mudia yu. Kwena yine komina. Wa mudia no. Hello Mutongo. Hello. Ni nena nao. Shendrak ongela wase. Ongela wase tu wiwe nese shedi. Iwe. Ndo maize koti mutu. Mangeze je mutumio zuwe kati. To FM. FM no nena ande tonzeo. Wambo motinia. Omotine. Mutinia. Anakwena utinea. Asante. Nande ndiumu ya mia. Asante. Nenda tumine la buloise. Tunga bide butiwa. Twekiwaye wachumonge tukaendea andu masimo omundu no nemonenge 70%. Ni mwakona kona sindu neza 2FM. Onaite isa. Ni matata tu. Na direct wetikila. Wetikila we. Ni somo otomani umwe wiva wa Twitter neke tumine. Etawa at Ben the DJ. Yasiai Ruto is playing to the trap. He can continue to provoke Uhuru and Mama Ngina. Nyanza, Western Coast, Nairobi and Eastern will be well mobilized. Central will join. Raila and Uhuru will play crucial role in Kalonzo's 2027 victory. Wena mwamwele watu? Aya, mautumani ni maingi ni muvyano ndo kutambanya netu kutuma mautumani kedhandi nasoma wagu. Tafadhali ndeke mwana wa vinguka wa kusoma mautumani yangi wa chumwa ngaendea mautumani ni maingi mono na ni asante. Ashimiwa nenda tuambie na mheshimiwa MAEKE ndeto cia kusia muthia kwa ndaya twiminu kile kilungu cio munthi unena nyawitu kwa ndatege mwe ningo utarila. Asante. Nitunga muvyano ndo akwitha ne vida itwetha nayo ya kunena ni pamwe. Otuinena serikali undu wa maundu alame maende kwa serikali la nene na nundu siasa na maendeeo sitha na maundu maingi kila ndo no kulia no tuisiei ni kana withie no equitable distribution ya resources even in the county government ni kana withie o sindu sioka kuma ku yolo o mundu athia kwata na cio yuthi ongaliko ile ingi ni kana withie ukamba na guonthe ni wiana na chukitomeka kwa kukilana maundu amwe na principles na alama thengianiana ma senator maitagwa maite miswado ketha ni KALAMA na ketha mbesa isiuma national sio kundu cianitwe kuma national government sio ke county government na ithe yanginyona kuya ward level chuki katuma wia uthukumika pate chende na bate kana ni wapati no nundu thino la wikwo andu ona ingi masembete mayaze twithi kwa musumbe ketha kwi structures cie kwacia out of the 85% kina kithi ngaliko jana ona wona maundu mekika kila ndona kwacia ni mubea munene na nasanti nundu evinda yene busoje ya kwitha kibindi niki asante na ndi wasioketia KALAMA makethie muno kethi cia kuma Ûkûmbî na Mutongo TV ya Mutongo FM
na nondo aziala mathengeaniana senator FM no thengeaniana senator wita wa manzo ni munana ai munene muno oye US mbe nekethie enende maikumbi FM ndwatu mani maeke twemine ni mubea akwa nenda koza mano ndwambe nitunga mubea kwa ngai asiaisia education na atongo yenzangu ba kuna kumbe ndo tukuna tukaitia level nzio ni kwatia education undu alama twate asiaisia education mekwasia nikana no makwe ni mama noke katika unena ni witu na kiuno jo twenda kila twasia kumaluka na musakwa ni withi ola we education binda thiu ayu maluka na o maluka na kendo na ni kwatia topic isu twanena yonthe no topic nzio na peo kendo weta muno kisaia luchambe 18 akamba tikolo ni kukomania baya mbililo wathema tende na unena topic isu yo monthe ya siasa na maendeeo nundu sindu isu ni sindu tukwendea na unena kilepinda na no zio tukabanga siasa situ neza nekana na situ wete maendeeo yuko ndo au no zio kethe twakona sindu isu ndo wethukizia ndo zua mweso wethukizia neza muzumbe no thoetie singa yunesa na ne thoekete nundu wethukizia wekela mundu aitie koti lazima kwa yu ugwa ndo azima ile kwithwa makiletie mayasia mazewa ngalama ne ambarete makasia thi lakini ni mazio giema rabu kenge mona ndo ameotonia tia ndo azio yu tia ndo azio munona ka uno meone yuko isu sio ndeni siasa na siasa iko na u na yu ne utapia nesa atongo yazumele ni mambatisi siasa yu nundu etinga ya okie yambe ino kia ya kwanza yo yu utambwa musumbe ukwewe aka musumbe okia sio pia singa zingiasia pena mara yakoti yu wethukizia ndo asu level ila mai ya Ûteti na strategy Ûteti me level yo lumono akondo au naitwa kamba ouwewa ndakayasia kana mota wiper nima ilo kwikalo baya mbele lo wathema makanena nyai zoku katwika ne kwa thiki utu weta amele makatwika ne magezo bango nena ndu mwejimi wa weta ugwa patono biko bantu kewa fege ndo weta wena ndugato kingino muno kotizu mugwe ne mwingi na muitetha gwa ndukoleta bata bikopu no kona kindu ichambe kwete na kikaete thina wiwa mwana uzuye tozu ngiamwe mwana bandu watwimba nangia koti ko katukethania paka kethanwa mukamba na wiper na mutongo witu Kalonzo Musyoka ethaba asante na mwibate zebindezio na mutinia ka kwato manonge tukakomania kumbene ngaya mwathime muno hathimika muno bana FM na kula kuonde wakinya uitanga sosi makethia muno wasokethia wambone bishop mukethi nesi muthengeania tiwa asante mheshimiwa ndaka asante na kwa nyosa manombe na mbotongea education na alama tusiaisi mubea munene ndo wa kwetha mosie binda yo matu education atwaenda nyamo programu nesu yonde ende chamu thia ndiacio ndi itu ni nene wa personal interest cia mundu tigo na siasa twithe tu balance ite siasa na development cia nthi atwithe tuciai twise uni tuketha tuthenda nthi no mugo na nundu nthite mugo ndi thana maendeeo chamuthia ndiacie mutongo witu wa oipa aende na kuemea bau nikenda twithe twina bagini kana twithe tutona kwa sumbe 2027 kwa umo mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka itha wiziti na ku maundu ne asu na itokwete mbo thank you very much aende kwa kalima TALA nimeani mubea munene beno ndo na kura senu nende na muthoko mane unity na mbunge mama sako nda ina ukwata utongo wa masako koko na ito thoko mane saa na nda yenene kwenu thank you very much ni muvya muno mheshimiwa ndaka Îkûmbî tumina masani asu tuko na au masaili kiatia nishu yuni wa manna metatala ya kuyu lenge uketha yuko wakata mwenyeji tu yukethi andu matala muno ngeze kaze keta wa mutisia mugeze tu munana mukolanyi wa mavonga de kwisia matungulu na kangundo ni sawa na mwako mano kundwe muyamba masinga richo masinga
na ndi movie muno nondo avuga ene na kumuzeze ne movie muno nondo watambanya na itu bai kumbe ni siasa amasaili na ndeteka siano ndo natwamina twe mwamba bateko koma kundi movie ayo mwana muno ne tonge movie arangi mavigena kweli kumbia siasa bethe kumbia siasa ndiye kaweka itha nena timu itha nena kikosi chakwa kila tukuna nacho ikumbia siasa nikenda ke saithi ania ila neza we waye moyo muthemba ucu twitha twibangithiri na mina yakwa bai itha yikale muno twambia na mundu witawa Kennedy Mulingo mundu niwe tha kwati ngaliko ne twitha na mwaka na Ken umundu twitha na Ken ripota bitu aba kibwezi twabanganeza na kia kwete report mbithianu ndino wa mauvo ikumbia siasa wona nicho tunenia na wa manondo maundu maende tuoka ba studio muguni wa visa atakithio ni Joseph Kawinzi na kuyo sweta wa kamwana nukangulia ti wa ukio na kwandisi kwe masitu angene wa atetwa kipanga seti wa ucha ende ni wanu wangalilo wengi ati kitabu director ndo emosio aya director wazo kumbia Joseph wa kitabu eto Alois Muthama niwe watu twake vipindi kicha ikumbia siasa kizeveni nesa na indi ben director ngekuya Mutongo FM wita wa Sam Maunda manoswetha na Rasta benza wata kwa Kana FM na indi twatethia andise nongi wita wa Joseph Kitheka Ndongo yes ndeza ro Ndongo ni danese lavende usu ni party leader aya na indi twetha nake Brian ngalekwenge graphics kwisi ni timu ya kumbia siasa na kwa niaba yo then ondo mama inena ani nyenena ni kwendea ki wiyo chakwa ila na wetu anesa we kwama mitambo ni ya Mutongo TV na Mutongo FM twithia ne uni kwenda ne kwanga ithene wa vilingi wa mauvoma ndo wa saa umwe na nusu cia wiyo ni ERASTUS kithuku NZOMO tiwanesa